Tunitak, Master the Art of Selling in the Digital Age Seminar online tungton akipia ahon tel teteng teng ko nga vai do na hi tunitaka bangchia thil zuak ding chi kisin sakna kinei masapen dia hoi zo chang atop kwan lama software tuam ahon pan pi turi e business ahon pan pi turi thil tampi zuak khiat khot khiat na dia ahon pan pi turi software te ki kum khom ding he yai selling chi khap poi mo pe mai ya thil zuak dan lak bang le dukan hin second hand door hin door tuam mai ke le in mun zuak tia ma ai ke le thil tuam thil ki zuakin hi le azuak ding dan the art of selling pen kha kisin wang ma kisin nai lo kisin sak na le om nai lo chilang le i hial din ka ging takia lam ka khosung sin tang mi te lak banga mo wa ja ka hiai kha ama sa pen pe le hon hi kha mai the ka the lo ka la na kisin sakyam bangyam om khak le la thu tuam ka sa hiai sin tua ka hi business bangja ka lo ching taka hi the lo ai ke la bangja ka profit tam tak hung pot kha the lo selling ai buai ja ka hi ma selling chi kha business tia de kha ai assist haneve ahin now thil izua khiat the kia I khot kia le I business si mai wai ja ka khot the ngai zuak khiat the ngai wai de kha the art of selling thil zuak dan kisin sakna tu ne ta ka nei ding he lunglu thuai topic ta ka hi chi kha ama sa pen konggen he lan wai zo he first topic leng hi pa thil zuak bangja ka kisin di meeting tenga de poimo hi thil zuak kisin bangja ka kisin di azia kha eiloin thil zuak tui chi changa me zuak hia puan zuak hia bangyam zuak dia a material ma chanek jong na bangyam material zuak tia di chawin ingai sun sekwa huai na hilawai meeting teng ipiang tunga ki para bangyam khat ki zuak de neve naw pang neu chik chik te bangin leong thilong zuak ku banga idea song zuak we ve mo ice cream ngen tunu ideas le diang solo ki lei sak khong wi me we wa ap ching te le wa ya company tuam mai ke le company tuam i piak changa interview a ki tu le ki zuwa ki chu ki khot soma hi ka siam na hi chi bang mi ka hi chi bang me hi ka hi chi khong ki gen en chin ki khot so me ve ideas ki zuwa ba ka nungak tang wal khel tu ana bang pasal te ba nungak te propose de changa ki zuwa ko chu naman siam ya wa jaka bangyam khat ki zuwa den teacher te na school a naw pang te lai sin sak changa a knowledge naman siam ya zuak so nu naw pang te ne the le piao ya naw pang te sin sak the ho yo ya ma wai kha idam sunga ipiang ki pada isi tan pha bangyam khat ki zuak den hiya ya van nek jong na wa zuak se ke leng le I the na te hin na na ji kyanga etu tung zo Christmas siangin inui party wa ve di chi bang na chi nei me le azuak hi pa ni ve na ji bang na ut lo thi wai bang ma ideas na khot ngai wai ja ka yai topic kha poimo pen mai hi yai topic a thei te pen hin khwa mi lo ching tiang hi je mi influence the kila mi banga mi thu zo the tiang hi tang pi ve iman siam ma la yai kha poimo pen mai hi in ki ka hi le lamon sang tom bin ka ya lai bu li nga bang kan delta ke min ma ki swa lai bu li bangan om ta hoi teng ba na counseling seminar training te bang kana petau towa in certification course tuam te bang kana sina hiai thil zuak na to kisai art of selling to kisai bang lai bu som thum walam kara sin na kana lai bu kana sin kana sima wai teng ba na certification course le kana sina hi chi kha tamlo konggen so hian lan ke ma main le mi mal takin thil tuam kana zuak khama ideas ma public speaking lai bu bang sang khat lam kana honga khat sung lelena kong chedia in wai teng ba ka career test psychometric test DMIT test akigo mina mi student sang ngalam kana test sakta wai te bang le ka khot zia ke ve art of selling zia kong hi pa indirectly ma kong chedia wai ja ka thil hi na lam tenga kha bangyam khat ke zuak gi ge hi program kha poimo pen ma
mi ta nga de le poi mo hi te khen na ita te ide sak bang yam kharom vele mo le nu le paten le huai hut chiang a kha again dan azuak dan ita te kyang isiam ki le ita ten ne theilo I thil zuak pen ong na le sak lo chiang a chemei ni ong na le sak lo chiang khap ki khong lo en chen ita te pen ki thunun zo lo ya ai ke le ide dana ki pi theilo e ve I man siam mo wa ja nu le party a de le hi ai pen poi mo hi ora van zua ka tut pi se tia di chau hi lo ai kila van zua di bang hiam nei tia di chau hi lo mi tenga de poi mo hi ai program kha ka hon gen thak thak di mi tenga de poi mo hi mo in a top tan ngai pan tau ni le the art of selling tu za nai sin di kha tam khop me ya da kal khat le lang ini zo man diam da kal ni tan ni som de wa isin ding khen khat te wai le bang ja ka yai zil poi mo ai ke le yai thil zuak na to ki sai a mit atak hilo te bang banga thil zuak te na hi khel tan pi mistake te banga chi khong to am tom sin sum ding hi lung lu thoi pi bang ja ka yai sin ding de na kong gen sa ma banga skill leve sales thil zuak ichi pen kha skill leve siam na ma teacher ten kha student te thil zil dia convince mo parent ten kha ta te a kep naw a guide naw entrepreneur businessman te khongin kha wangyan kha thil a zuak chiang a mi thil zuak pen o zuak wa ja ka thil ki zuak na hi hiai na poimo ma mai le thil zuak kisin sales sin a poimo na ma khat nai le ideas te chiang ta ga gen so the na ni na mi poimo wa the so na the siam the na thum na kha thum na kha mi thu pung na lak dan mi thu pung na pen banga va thu nei khum va chi je jen dia va influence zo na hiya wai zo changa relationship mi dang te to kitanaw na I thei nge lo email thei nge lo te to bang le kitanaw na bol siam na le ahon muang dingu ahon muang nau valak siam na ai kele e ma lama kha confidence ki muan ngam na le persuasion huai to ki sai lam ting kha art of selling thil zuak ki sin sak na tel khavet na kisin wale hiai te siam ding na hi hiai te na siam wale thil banga sales se sia na se ma dam doi zuak hia puan zuak se lo hin huwa koi mun pe pain bangchin koi mun pe omle chen le na hin huwa khang lo ching sem de ve hiai skill te na nei le na man siam mo le poi mo lo hi in short sales isn't about product it's about people ithil zuak pen min leilon chin aleu bang eyoi vong leizo ku ideas ithil gen swa te huai te hi zo hi alim saku aleu ei pen iki zuak siam chang I product te ithil zuak te ki khong the hi zo hi wai kha the siam ni ma myths about selling thil izuak to kisai adik la bang simla dik chat lo khat na kha thil zuak siami chi te pianga mo hu chi him dia piang te hi chi kha zuaw man ve thil zuak siami chi kha learnable skill zila siam the practice a hoi taka bol tho thei ve wai ja ka thil zuak siamu dai kil thil zuak akipai bang hiam ko hiam no mo le sinwa mo ke ma le training pet ho ka hi ai sa nai le online nai lo wai ja ka hung kan su la nung sinwa ke ha se lo munda na sin no bol le sin the hi mo wai ja ka sin a siam the hi ni na kha thil zuak ki chi pen kha an ade lo apoi mo lo ko hiam khaden apoi mo lo van va zuwa ka va khot te na to ki sai hi lo wai aman siam na huai lam hi lo in chin thil zuak ki chi kha kwa hiam khaden apoi mo ama mai le a the swa nai lo ai ke le hak sak na ni huai va si veng pi na apoi mo pen va pia ka apoi mo dan va hil chet na to ki sai zoi ve te khen na khe bai khe tan chimei ni khe tan teng la ka khe mo sip te va zuak le chin thil de ke va khong ni u chelo khe tan lo pi khe a pai the lai pi wai a khe mo si ka ki bol te va zuak mok le chen va khot som te le chen wai kha sales to ki sai ong dik lo ve wai jaga sales chi pen mien
hak sak na ni huai va hi veng pi na ai ke le min apoimo ma amau akiphok nai lo te va hil chet na hi zoi ve apoimo het lo pi và ho pi siam ja ka va khot te na to ki sai hi lo wai naman siam mo le wai zo changa thum na kha thil zuak siam chi kha pau siam zia kam nal sia ka siam hi lo wai ve na thei ding lai bu tam pi sales to ki sai ka sim ka chi wai te la ka thei khat chu a story ma le gen khat chu pasal khat kha pau to ma mi hi kam na lo mi chen zuak siam de le min ko lo chen achiam nu na a khot hak di pen kyanga va sol khaw a sol cha man le avan le bang ma va gelo cha va omin chen a khat pa to va ho lim ja ku a khat pa pau sakin chen a to pa a in te pa pe ni na avan zuak pen banga nong zuak chele kanin chen ni cha le sake ve wa ja kongge no pai le va pau siam ja ka va kam nal ja khia ma thil zuak siam hi pa lo ve iman siam mo le achang cha gen lo di tan va gen sia ka i khot di lai bang le khot lo the hi wa ja ka thil listening siam poimo hi zo mo pawin le cho poimo thamai le a paw na a kam nal te kha a siam mi pa lo hi a product ka hoi le ama le ma ki hong nei di chi ngai su na le dik lo ve te hin na bang chi twin product hoi chi mai ni bang chi tu product hoi te hin na dam doi khat na ting dam sak thei taksa na ting dam sak thei bang nei le che le bang chi tuin hoi le ama le ma ki khot de chi pen kha zuaw thu man nang azuak tu penin hoi taka apoi mo dan mo aman phat dan hoi taka na gen so a marketing khong abang bang te khong hoi taka na hi ngal ke le khong tuang lo di a product kia ki ngai lo wai ja ka tam pi na thiu chu a thei helo chu a product hoi nak le ki khong mai di chi pen zuaw man hi mo anga na bang rejection means failure na rai kha zuaw man rejection chi cha bang banga min a hon lei lo changa ma min a hon lei sak lo chang kha yai kha lo sap na ngai sut na pen kha zuaw man mani ve rejection ni chi pen kha thil zuak na to ki sai om him di abik taka kong gen di sales to ki sai ka na sin khat chu li ve min no a chi hinunga atam zo za som gwa som giat khamin khong panoi ve li ve no a chi hinunga wa ja ka rejection ni chi mi no a chi ten kha lo sap na hi pa lo naman siam ma le iya sa chi na dia kha ong nai sak tu hi zo hi wai kha thei siam ni wai zo no na kha sales is about pressure and manipulation hela zuaw man mo sales chi mi van ho the thua manipulate chi cha ma ni de da na kai tal na to ki sai hi chi kha zuaw man ni ve sales chi kha chi tak na no trust ki muan ngam ni muan ngam dong na service hoi tak wai zo relationship mi dang te to long term relationship to ki sai hi zo ve thu tak na to ki sai hi zo ve man sia mo wai zo no na kha low price close more sales chi le zuaw man vana ki mata le tampi ki ho chi kha zuaw man hi adik la bang sim la dik chat lo aja kha min kha bang te le wiam chi la man pha asak tiu le ve man pha saki le kha aman bang chi tung tom le tuan lo di te hina suang khat wa zuak di cheng som za khata na midang na zuak lai nang cheng som a zuak le che khot hak salai di suang hi le wai suang pen khoi taka aman phat na khong gen the di awang dan khong wai zo tu nung kum som nia man tampia zuak the de hi dan khong gen swa min kha cheng som hi lowa sang khat chile tampi nong le lai di we wai zo ka min man pha sak te le amana tom zia ringot hi lo hi man siam mo le noi zo no na chu atak la bang sim alem chu sales is only for extrovert chi changa banga mi kam te mi hopi thanwam mi banga po than mi chi mai ni hwai tia di chawa hi thil zuak achi kha zuaw man hi introvert mi kam to mi zum ha tam pi thil zuak siam ma om thamai hovela wai kha thei sian lang thei chian lang ut wai sa ka hi mistake to avoid for salesperson thil zuak te salesperson tia de kha pilwang di hi tam lo di khen khat te khat na khat talking too much
gen tamlo zen pau tamlo zen a conversation a client to chimeni a thil zwa ka customer pin to ki ho na pin aman thu nei humlo zen wai kha dik lo ve kalom pa khaden a khen khangya na mikni sa te van vazwa komi ve nai no aman le le dia hoi sama ma le som lung sima thu pung na kala khen che ve he le khat pang pau pau chen so rong pau go phai zo son ki ho go chang aman phat man pha sak na pen alom pan amit mo kha to mana sata wai ja ka le lo dai chi bangom ma ana le lo dai hi noi ja ka kha i pau tam luat pen hoi lo wai ja ka ei pen kha pau tom zo di pau tom zo di za som thum som guk sorry za som thum som li tan hong pau di i customer pen za som guk som sa gi hong amau pau sak zo leng wai kha hoi zo hi ni na kha i thil zuak pen thei siam lo a thil zuak pen ha hoi lo ma chin tam lo di phone ni zuak ka le bang hoi taka thei di a hon le tu te sang a thei zok te di bang chia jang ba aram ti bang za bang chia zat di a function hoi taka thei di phone khat to company dang phone ma akibat lo na hong game chat thei di expert hi ngai ve mo sana bang ka bale ya mo bai bang chia setting bol chi le setting bol thei lo polo me ve o ye zo ka khoi wang lo cha bol thei lo mo wa ja ka ivan zuak ti hoi taka thei chat di customer ti pan pi huai hi na set di mo avan khot ringot hi lo a pan pi di hak sak naw athum na kha a features ma wai tin kha buai pi banga yai te chai chai cha za thei chi teng chau buai pi kha mistake lian pe ve min kha yai te za thei chi zia ka minong lei zo lo chin a benefits ham phat pi te zia kang lei hu zo ja ka ham phat pi te khana satta ka gen tam ngai e thile zwa khimim chang he na le nge nge le hi chai cha ham phat pi di a ham phat pi ding te ko mu siam ngai hei pin hi chai cha function hi cha mo how chi lam sang a benefits din te kha gen tam jok ngai hi fear of rejection thil zuak sales kisina poimo na ma khat choi le rejection thuak siam moi ve thil zuak tam ten thil zuak mon tena fear of rejection pen atam luat ja ka give up pa om ma hoi ja ka kha fear of rejection nei chu mi tengin an neu akipat tunga nei dia ko naman siya mo la hilale a process a kha rejection pen accept siya mong adja so ong ki adja so ong zil to woi ve naman siya mo no bang la thil ka zuak the ke min ong de lo bang hiam hi le ka khngai se di kalung sim hanwan ke di chi di hilale zuak kisinwa zuak panwa zuak tam leu chen a process a kha minong reject na minong lei sak no na te khang thuak siam ding un hi wai kha poimo ma rejection phut siam na la thil zuak sang aman phazom la wai thil zot ma anona kha not following up thil khat ve wa zuakin min lem chang nai lo achi mana zuak no lo vin ve ni chi kha mistake lian ma wai ja ka min to sum lem chang lo khanor lam khong hoi dia chi la chu khanona wa zuak pa de alo la khon ding khong hi sa pa naman siam ya wai ja ka follow up sa poimo zo loi ve mi te tang pi na ki hi zo lo ki hi le ki hi ngap lo wa zo no na gung na chu ignoring objection chi cha min ade lo na zia ka genu hunom lo kino huai lo sumom lo chi te hong ma atuam to mo yai te atuam mai sen lai dia huai objection tuam min ade lo na zia te pen kha hoi taka lim sak lo hoi taka e hi veng som lo cha pum hai zo ki chi bang le hoi lo wai hi man siam ma la hi min dei lo bang ja ka dei lo wa tu le tua poimo lo chi ya sum nei lo chi ya wai te khoi taka again teu ngai khiat saka wai te khat deal pi de ve khen khatin ngai sak lo chin pum hai zo ku wai kha hoi lo wai kisa khol lo pia thil zuak bang chia ho pi di customer te wai zo cha bang gen di example bang pe de chi hongoi ta kisa khol lo pia thil zuak wai bang le hi khel ma mistake wai zo changa not closing the sale a hoi na hong man phat na hong gen na hilale avan pen takha banga a khot khian na dia a final a thu pu na pen dong suang nge lo naman siam na tu nia le diam
ma bangza na de di chi khak dong ngam lo a hoi da na man phat dan khong gen ki holim pi ni cha be sak zel chi mi o me ve wai le dik lo wai anona kha being pussy and desperate chi cha chu banga alei ding poi mo dia banga desperate cha pussy chi cha chu no the thu alei ki wa le ma a hin hu ateng pu buai se di khop phia la om van i va zuang na te kianga a khot banga i va zuang na te nung na le sak lo bang hi le amau guilty feeling om di khopa thil va hi pen na thil dik hilo wa hi i man sia mo mo la cha va phut lu ya va khau tang the chil thil hi lo ve wai te kha sales skill sales person ten chin lo di ngai ma lacking integrity chu chi tak na kita sam mo chi tak na om lo van bang banga a khenga wala zo kin tam pp discount ni chi hoi na khata hoi tho le le fu chet loi ve ai ke le zakhat meta zuang ri chi ba aman za thum hong zanga hong meta na zo mi chi hong integrity chi tak naum loi kha hoi lo a long term process a min muang lo di ong le lo di ngoi ve chi tak nga poor upselling offering upgrades that don't add value na man sianga wa jaka upselling chi bang thil hat zuakina wai zuak pen anona upselling ma horizon ni cha chu mi khata pat midang khata ki suan te chu horizon selling chi pen wai hi lo te le hoi lo wai zo upselling chi chu hi van product khata ki para product danga adang zuak be lo zuak lui teng ma zuak wai upselling bo lo te le hoi lo wai iman sema wai ja ka upselling bo zel ngai upgrade zel ngai a hoi zo customer te lak zel ngai wai zo a midang akima pa ma mi the te kyang ale zuak zel ngai horizon le bol ngai hi te kha hi khat het lo de chi som la de igen so wai ma bang jang gen kin kayam chi le feedback khat ka mu ki pa wai ma gen all the lu an hi chi po lo moi ja kong pau kin do gen kin do ka hi wai ja ka feedback kong pe the na om wa le ki pa pi lu ka hi ma ngai se het lo di a hoi zo di om nak le feedback ngai na mi ka hi chi kon gen so hi le prospecting lai de pro anon sun zom ni prospecting ha poi mo pe ma bang ja ka prospecting poi mo bang chi tu ka tam khong ding na ya chi kha ko ya kinga na prospect ka kinga prospect chi bang imizuak na dite eve na man siya imizuak na dite in kwan hiya mi mal hiya itale ai kele bang community ha why prospect ke cheve imizuak na dite pen why te pen itel khat ngei le ivan zuak ki khong ngei lo de le na kongen sam abang he ki mane he a pai the lai te kyanga why he si ka ki bol tom ti khong ba zuak lang ki khong ngei lo de i prospect dik lo ai kele e bang christian lai bu to ki sai gel de na sabat te kyang ya muslim te kyang hem ho ba zuak lang ki khong lo de ve iman siam ya ai kele e bang e baptist bang hide mo midang sa khwat banga christian hi tho le le e doctrine ki bat pi hat lo te kyang bang wa zuak leng ki khong lo lai di i prospect e zuak na mun te ki hi hial wa ja ka bang chitu ka khong di bang chitu ka khong tam di chi to ki sai kha prospect dik lo ki nga hi prospect hi dik na dia number 1 i customer ideal customer even lady iging tak te hoi taka sui chiang phot di thei chian phot di te khina ka van ku aten poimo do di bang age group naw pang lam mo pi ching mo nu mei lam mo pasal lam mo wai thei di ni na kwa ten le zo di na van zo bang man tam sing ni wal bang ai la chu kha kha ta sing nga tan bek lo te ung hi ngai chu ai ke la sing ni tan bek che ni kha khat lo a ale nga po ale wa ja ka mi ten kyang nga van ki bang va zuak thei lo naman siya mo ale zo di kwa ai ke kwa authority nei a pasal vai do le pasal nu mei vai do le nu mei kwa authority ne yas chi thei to kwa chi kha thei siam na wai chi kha notebook ana gel di we notebook a gel so di no wai a profile di a age income profession kha hoi taka gel di a common pain points chi bang hak na sak tiu a common te gel so lai di nei ve wai zo cha buying behavior bang banga ma wai te bang le gel to lai di wai kha notebook a hoi taka van na zuak
na zuak tak ma wai te hi kha ma salai di wai te kyang chawa zuak di hilai ne ve na prospect te kyang prospect lo te ka wa zuak phatwam lo ve taman siama te khin na nang kherap man tam ma sang man zuak kita ma kwa te de len ideal customer na van kho na zuak na di te tang pia chu khat na gym kwan te ma sum hau ri chi nai ve ni na kha runner te pt tai long lut te ai kele sport lam hi dau te ai kele e mi hau sa bana tuai lai khang lai dau te wai te khong ni nong lei sak di chi nai pai ve man sia mo ya wai ja ka ivan zuak aman tam aman tom wai zo ivan bang lam to ki sai da wa chi in le thu puai hi i zuak na di te to ki sai in tenga ban lu da van ki bang va zuak kha thil hi thei lo i thil zuak dung zu ya hong ki nga hi ni na kha dream 100 strategy bol di 100 chi cha chu im banga imi zuak ne di te list bol di nei ve amino gel khedi address phone number to gel khedi te khen ani khara mi som be ka va visit di chia mi som ni be ka visit di ka va holim pi di ka va zuak de na chiu ya mo mi za khat be prospect khoi taka alei ma de na ging tak te kha gel swa di ngone ve wa gel swa ding chana wai te kha nit tengam bang za hiam va ho pi di va zuak ding wai kha dream 100 strategy ki chi mo hu cha kha va ho pi di khat ve khot ke le ho pi non di va ho pi zel di ho pi zel che cha tu ne zuak jing chang va zuak non pa thili thi kha khat be ngak ngai wai ja ka amau bang le khat ve ya aman tam bang le thut lo di ngu wai ja ka zuak thak zel ngai a hi follow ups poi mo ichi ma den ai gen sa wai te kha poi mo hi wai zo consistent ngai thil zuak ki chi phone call chi bang mo consistent ngai nit tenga ka chi chianga chu ami ki bang nit tenga va call di chi lam mi zo lawina na prospect bang mi sang khat number phone number bang na nei le ni khata utin ut ke len che som nga bek phone call bol di chi bang nang le nanga mo consistency na nei ngai nit tenga na hi di za na nei ngai ve man siama tu nia som hi jing cha som hi jing no na hi pai lo chi dan nom ma le na thil zuak pen khong ha doi ja ka kha na zuak ding za prospect na target kha om ngai hi email na khak ding za ya na call ding za ya na vakimu pi ding za ya moi te khana koi te ngai habits ching zong sak a hi di mo prospect ivan leading te to kimu kha ching zong sak a nei ding a hi CRM den che again di WhatsApp CRM khong ai ke le tracker khong zat di schedule time block khong koi di wai zo calendar dan do khong le koi je zen di tu ni ai te ki mu pi le nai lo khanon tu ni ma ai te khat ve ki mu pi ngai chi khong hoi taka ma schedule bol ngai hi hoi kha thei siam ni sales people who prospect daily never worry about monthly target sales people so ni thil zuak van zuak nit tenga thil zuak te na a khat top chianga a sumu dingu lung buai man lo ma a lung gi mu ngai lo nit tenga na zuaku a hi na ka le nit tenga na vanu a hoi da nia man phat da ne ko ayam khat kyanga na vagen su gi ye a hi nak le prospect na hi hoi nak le monthly target kha ba buai pi luan ngai lo che nai ve wai hi lo tia da chu monthly target pen buai pi luan ngai di pong ko di ma target mu lo khak ding buai wai di hi secret of closing the sale ya kha ai topic a sun zom ni le you must believe in what you sell ma poi mo nang na thil zuak pen naging tak ngai eve ni dang ina DMIT test ka bol tung ina kaging tala dik tak ma ya chi le kaging tala ka zil khit nung le hak sa ka salaya ke ma ka ki te sa adik dan ka muwa ki to ki sai na test tuam le hi ke cha report kha ong ki bang rol thoma bana mi dang Africa ka te sak bang le oma wa zo mi za khat walam kong test hit nunga a feedback kong et khom chan
no ka thi na chang ka ta di ka hi ai ke la pi ching sa counselor bang pastor bang ka te sa kom amau la di ka hi chong gen so chang confident do wai dung zue na sat ta ka DMI tiong zua ki nga te song bo la nga to kum thum khong hi tain chin mi sang khat le zali te sak ta ke ve no te sak ta ke ve wai ja ka ana ging ta lo bang ilen chu mi ja khat tan te sak chi bang le hak piong he di wai ja ka vani zo khim him le hoi ta ka the chan di no hoi ta ka bola bal teng the chan di adika diklo the chan di wai adika hi chi the khin nga chu waging tak som te te ngai lo automatic ong ki ging ta di wai ging tang na to zuak le chen khong diak ding nei ve hi man siam ma ni na kha selling is serving wai khana thei ding manipulation hi lo mi vai hem na hi lo ve thil zo ki chi amau poimo lo pi vai hem in vale sak te te na hi lo ma serving ve serving chi cha chu hotel hoi bo om le men inek di ising pi di ong pe voi wai kha serving ki chi ve mi poimo te va piak na hi zoi ve thil zo ki chi wai ja ka customer na mu chang au phul wai lo na chu serving nei voi manipulation hi lo tampi te na manipulate dia no lungsim khwak siam na jang siam a poimo lo pi va khot te te na dei sab ja ka thil zo kha pai lo wai ja ka serving hi zo banga mau poimo a poimo wai khak le zo de poimo i khak te le zo lo de hi zia wi ve a poimo lo te ka zo lo de wai ja ka serve di hoi taka i hi thei top su a i base effort su a hoi taka i customer te poimo hak sak na te hi ven pi de wai kha target ane de anona chu bang the clause began at the start closing ni chi pen kha manga bang za na poimo diwa ba na le diwam chi iwa dot khiat na pe ni ve why i chi pen kha abul tu nga hi hi lo Allah sa di ve closing ma closing ni chi chu why iwa dot khiat na pen cha chu Allah slam ni din chen hi le abula ki para a closing process kha ki pan ni ve na man siam na ki pan to a moment kha ki bol to trust hong o ma amau poimo hong i thei sia ma mo amau man pha sak ti hoi thei sia moi tung ton ai zuak tok tok chang wai a minute som ki ho zo chang a closing pen gen luat di le la bul tu ki par ki bol to to ai chi kha thei di khen khat te bul tung la ma serious lo un chen hoi ta ka information le pe khalo amuan wai dan le gen lo mo top la ma cha gum zuak ringot hoi te kha ching lo ding anona question hoi taka zak siam di mi kha po pus lo di le te tiun hong le sa kham hamun chi te kha ching tam lo di public speaking lai bu azuak di te bang de khat ve ka gen amau ki anga whatsapp in le ka kha ka lai bu zuak ki chi pen mi va phur lu ya mo va bang khat de lo kai a hoi dan na gen di wa no ma mai khat be na sim swak phot di wa a hoi dan na the di wa amau ma khuda na toy sak du a le lo di thu to a khuda toy khit nunga na vel sak du a vel ko me na hi ti phat to ni hi ten le the chi na gen di wa hu cha na gen zo nung minute 2 minute nga ta na ka le ke di a chi wa le gen non lo di na pai san di ngoi ka chi je je na public speaking lai bu zuak ka ki pat to mang wa le ma wa ja ka mi apoi mo lo pi va phur lui chi te ka chiang lo di professional lo hoi lo apoi mo pu sing lo di mi kha mo va no tho lo di wai sa poi mo zo chu kwai son hoi ta ka dot siam di amau poi mo na te dot khiat siam di wai va sales the art of selling chi chi mo kwai son dot khiat siam di amau poi mo na te i dot na tung ton a ki phok so de wai ki phok so na tung ton amau mai na lung tanga pat lei ut nang piang de wai a ut nau to lei di mu i man siam ma hoi ja ka question dot zo ding a hi people buy on emotion defend with logic khai kha the siam ni min kha thil bang ja ka leu bang jang a leu ai emotions jang a leu ve man siam alung tang mo a feeling jang a leu ve bang chitu amao comfortable sak di yai vanin no bang chitu ka amao ki pak sak di chi lam enun chin lei ve na man seo wai a lei zo nung chang kha logic jang a kha defend bang ja ka lei wa ha apasal kyang hiam aji kyang hiam akwa kyang hiam a question o ma le hei ja ka ka lei ve chi a logic ong jang ve
naman siya mo logic chu reasoning zanga kha hong defend bang ja ka le reasoning hi zolo chen emotion ja ka wa ja ka bang chida na thil zuak de logic la tel ma he hi le emotion pen va gen tam jok de ve mo aham nuwa ma sang de da no hi product ka zatwa le bang chi tu hin huau zang khai zo de chi lam khong gen tam jok di a logic kom tho la le objections are buying signal objection den chale gen lai de topic to amena objection che chu mean a de lo na sanuyam al alei ngam lo na ziak tiu mo alei u lo na ziak tiu objection ki che ya why te kha banga kingai siat ya ikele lung kiat pi di lo objection ni chi pen kha welcome di objection te hoi taka amao alei u lo na te hoi taka I ho lim pi I ven the changa iwanong lei sak zel we ve naman siya mo ma hoi ja ka kha hoi a hon lei u lo na tiu tu ma hunom lo a chi ya ikele ka poimo ken nai ki o chi ya sumom lo a chi ya mo banga objection wai te kha hoi taka ignore mok lo di khen kha din wai te ho pi u lo chen amao gen ma gen te tiu naman siya amao pai pi teng tu noi ve wai khat dik lo ve yong lei tuan te lo di nang bang lei tho min varong zwa ka ma varong zwa kun chin tu le tuin sum hak sa na chi ya ai ke le tu le tu zo dam thi ve ti khena sum han na dam doi bang zwa kita tu le tu ka sum ho I ro chi bang ni the ve wai na gen te amau lim sat lo chang phul lui le le lei tuan lo de ne ve bang chi khona le na yam chi le amau wai na gen te na kam pau khiat te hoi ta ka lim sak ko ma wai teng ho lim pia ha wai teng ho lim pi ai cha na hak sak na na gen khiat pen kha ahon hi veng changa lei pan zel ni ve wai ja ka objection pen kha om di sa koi di wai te solve pen kha salesperson te mo puak hi zo hi ma wai kha thei siam ni having multiple closing technique wai kha poi mo pen ma zik lar ki chi wai mi pa na zakhat lam nei ve closing technique chi chu wazua khiat a khot khiat ti dam to ki sai mo wai te la ka chu assumptive close ki chi ma a hoi dan khong aman phat dan khong hoi ta ka gen fel khin a green light muta green light pa poi mo kong gen light di bang chi khu na thil na zuak chang avan man te gen di na ya ai ke le na le ta diam bang chi khu na wai te gen di wai te kha big decision ni ve bang chi khu on wai te gen di green light na mu chang a green light di chi bang ama wa ut na ma a hon gen khiat to hoi ta ka ngai khian na o yai bang za man de achiviam ai ke le o yai bang chi banga garanti achiviam ai ke le banga green light mu ma sak ngai wai green light mu ma kha yai za man de na le diwa iwa chi khiat phut chang kha min ta ra ka nong chi ve amawa lung sunga ki khit na a le dia thu puk na bol ma wa eni wa zuak bai luat chang che mai ni aman di khong abang di khong wa gen bai luat cha kha min nong chiu khat ve no chi khunung wa kha ya sa chi du kha hak ta wa ja ka van zuak ki hi le aman te khong gen pa ni lo di bang ja ka man gen pa lo di a je chu aman pen man tam bang na hi the ama wa man phat na mo a lok pi ding teu the nai lo pi aman pen bak na gen pa le man tam sa di un chin no chi ong piang ta de wa lung tang wa wai no a piang khet nga khot hak di wa ja ka amanong dot le aman pen kong gen di tu le tu na aman phat na ti azat na ti hoi tangin ki ho lim ma sa thei diam chi di wai te ki ho lim zo chang kong gen pan di chi di a wai ti aman phat na a hoi na ti hoi ta ka chiang ta ka thei lo wai thei chiang lo pi aman a price pe nong thei ma sat cha kha man tamong sao lei lo de thopuk nang bol kin wai ja ka a hoi na man phat na ti chian phot ti wai ti gen zo changa a price pen gen pat din nai iman sia mala wai chu alung sima thupuk na ki khit na khat mo thupuk na kha dong lak zo wai a lak pen kha kam pau tung ton om dan tung ton a pat ki thei so de ve wai green light na mu changa zat pat dit wai gen te closing technique ba bang chi khunin kong pe khe dia le ma man sia na avom ya akang ya na de zo man sia ma yam chon lo alian zo mo neu zo mo na de iti e khong kha closing technique ve
naman siya nga mi bangjai na te sak de na naw te ani wa mo ani o pian ku chok mo ichi te kho kha closing technique ve naman siya mo summary technique bang ngom lai wa apoi mo te key benefits te hoi ta ka su apot na yai te ham phat pi na wo thia chi hong ma summary technique bang la zat ti yai technique closing technique khatam pio ma ve kin sin ke dia to ning ti kong so la lai ma anona power of stories at siam ngai thil zuak chu min a relate the ngai mi dang ten le ham phat pi wai chi a the ngai mi dang tam pin le wai hi chi a the ngai ve mi dang tam pin leu chi a the wa mi dang tam pin ham phat pi chi a the a le muang a hon mang ngam nang ngom di a mau ma mai le u na le u nang nei de ve hoi ja ka DMIT hong ka mi kyang ka gen cha le mi sang kha zal tin ta Delhi le Goa le Itanagar Arunachal Pradesh Shillong le Mizoram le Manipur lam kha Kanpur kiai lo Chandel Tamenglong ale le ma mi nong te sak tai chi oi ta ka gen cha mi nong muang dia ku ai ve man sia mo wa ja ka story chi kha wai te kha story gen bị ngai lai wai te la ka gen bị thi lai chu he nào khat bangin no ata bang example kat ka gen ma kong gen dia ata kha lai the thei kin in chen anun kha ka ko report to ki sai banga yu ni kom ya chong dong in chen ken la ma le do tinga na ta to ki sai nang na thi da nong gen ma so zo report a dik dan kong lam de ching ka ta kha thil thei kin a school a mi sten le gen wa hi thil the thei kin ta se khong hi panin chin alom tin i ma alom te nai cha a teacher te nung ju ya thela sim la ya aman chu dor kho ho pi le cha i spelling a chimin tin cha sim te dora lai ki kel te khong chi ma i chin ken le a DMIT report at pi nga ke pi chang kha page 47 na kha 80 angle omi ven 80 angle ke chang kha 33 lak moi ve niam ma ya 80 angle 35 below te kha khwa ku a theina la mu kin kine ve learning speed kin ma why na hi khai ve adik dan lak pa wa ja ko hai story experience atia customer lui tia khong gen so luat di min story azak chang connective ma connect a product to ki connect kin wai khorong nuam de anona kha bang final acts atop ena dot lit lo di mi tampin a hoi na man phat na khong gen thi le bangza na lak jingo na lady wam chi va dot pen khan nuam salon chen dong kheng lo khong ni lo po me ve wai ja ka hang san ngai direct ngai na se mo mo hi tham abul tu nga chu question dong tam di a hoi dan le gen ma ni amau le pau tam sak di wa pau tam sak di ngai khe tam di hi le atop pen a chu a le lo di ngod dot chat di wai ka bol ngai hi wai bol ngam ki wa le thil kha bang chitwin gen siam en bang khat siam lo chile mina le lo ki kha na dot ngam ki mok le khok ngi lo di chi na ma success is about character nang ninja mon nang to ki sai ve lo ching ngai chi pen na character na mizia no om dan te ma integrity honesty long term relationship chi te hong oi ta na bol siam ngai thil zuak tin chu integrity chi cha chu a khenga wala mi vanilo di ichi ya mai ke le mi khem bol lo di ma di relationship bol siam ni i customer te to wai te khap moi ngai kom sim ni wa la sa you can get anything in life you want if you will just help enough others people to get what they want ne kha kalung semang pot khatong ngom pa ge ya story kong jang dia khat ve lom pa kamis di lei di chi bazar va pai vai tia le hoi tam piom lom pan chu vai tia le ni chi le ken e mi tiom ma e mi tia le di sing tang mi ki do de chi ki ka thu pi khat le hi ken le e sing tang mi te dor khat va lut pi va et pi ta kamis hong ki te
kalom pa na kamis aman hoi asak khatome ve le so hilale ador ngak no na yai hoi lo pi cha ngen again siat sak ngen again siat sak nanguchi hachi cha nagong to hong chuk po mo kam siam lo pien ma yai le zo ve chi aman ador nga en hoi asak jok pen zuak som te mo mo atop to balom pa lung kim lo chen le lo ka pot san we ve thil zuak ki chi en hoi isak pen va khot di zo lo chen min hoi asak min apoi mo akisaku huai te khot di hi zoi ve huai min poi mo sak hoi asak teu amawa da patwam ni te wazong khiat pi di huai te kha et khiat pi di huai te khot siam ngai ma huai lo wadang khat kong gen lai di story khat e la ka thil tung khat ve la puan cha asmat do te phal bi puan lai sim winter coat che nei ma huai te kha ka ba en bazar thum yam wala zen ka etunga chuk huai te kha kites wang lo ke cha wai ja ka ken lai hoi lo di thei hol lo wai zo alian no nieu lo ya bang le thei siam hol lo ale pat na leng he cha wai ja ka ken le ki hun ngel lo pia va le kha ale tu ten le chu ken le mau dong ke chu le wang ka ye te ka pat na le a hun lo di pi chong ngel ke wa chi a mau kilometer chi mo ku honesty om lo chu chi tak lo mo bang chi gen dia kia de hun lo chu a hon zuak lo me de hol de hun lo hi vo chia ken ka de te le la thut twa ama hoi ta ka opinion dong ama hun cha ung pharang phatu in ka tunga sangam te ke chaka le hun lo pi na nga de lian lo chu mo in khat le sit lo ke sangam te ki pe be midang ki pe be sangam te che lo ka best friend pa le ka pia ka gen no pa hi ka piak lo te thut twa mai ka gen no pa le van zua ke le customer de tia de a hoi pe amau phat tuam pi di te kha chi tak ngai honest ngai ve amau hoi sak man pha sak amau hak sak na hi ven pi mo customer center ane e ve lung sima mo man sia na e de te va khot poi mo hi lo customer te na amau ki to pi sak thi aleu poi mo zo the sales process 6 steps to success sales process vani va zuak himin chianga process chikukte ma gen tawni na prospecting find the right person that prospect again sa mi ivan leading asum budgetan anei hun tok te lunglut na nei te apoi mo nei te mo wai te zong khia di wai te kha eva bol ding ni chia ma referral ri chi changa referral ana le sa na jang sa te na midang atanaw in ven in pham kyanga ana gen son te yai hoi hi ko le jang kai chi te kha referral kia DMIT le psychometric te si chi te kha referral ngani ve tam zo mo news ala advertisement ki swa meng zo lo aswa man le tame cha wa ja ka ana le sa te na ke bang en ka thei ngai het lo amel la ka mu ngi lo khen kha dong ko long sam bang cha na thei kha ga cha ka dot cha o khwai ka sangam pan khaluya te swa ko le te sen cheong so la chenga referral tam zoi ve kia pen bang referral chi chu mouth to mouth advertisement eve mouth to mouth advertisement a product jang sang na le sa te na kamma ma na advertise ko mo referral why ja ka company te ko le referral fee ni we referral fee chi chu ivan tiung na zuak son na gen son sak amau zia ka kha vani khota le aman bang za yam ki pete khena ki DMIT test bol se ka ya DMIT test wang kai chang sang thum bang kalak chang chini offer hong ka pek cha chu sang ni janga sang ni hi lai hun leo me we wa ya gal boy tung ma mi pot hello economy ni ma hun la ya referral ka bol cha chu sang thum bang ka saka le zani som nga pete te ke ve te khena sangam nu kwa yam khaden midang ke again sak wai te bang inong te su ng test chang abang che mi khara sang ni za sang thum kalak le zani som nga hiam pete te ke ve no unaw li bang test le sang khat pia amau na gen son kam khat kam niu na kam te zia kam midang na te sak zia ka mau sum pia amawa de le phatwam ba na hi in 10% ka piak tang pia sang ni janga kai la zani som nga sang thumai changa zathum chi dan ka piak tang pia hi moi ja ka wai te bang zat luat de ve na zat luat de mo
van zuakin referral zat siam ngai social media zat siam ngai events te local leads te zat siam ngai ve focus on quality not just quantity tam pi ba khot wang chi te sang kha quantity at le poimo ma approach making the first contact prospect is chang he quality chi pen kha prospect to ki sai hia manga ivan leing ya lo di mi sang khat iwa holim pi sanga ivan le de ying tang ma le din lung lut na ne ya le din muna sum le pai le ne mi za khat iwa holim pi poi mo zoi ve mi sang khat lung lut nge lo iwa ho pi sanga man se pe iwa zuak sanga mi za khat iwa zuak poi mo zo wai ja ka quality kha maintain ngai ban zuak le de te ni na kha approach first contact ba bo ngai first contact kana thi ding chu apot poi mo rapport mo kinel na bol siam ngai ve amang thi ngai lo hi thi ja ka kinel pi kam siam mai tai ngai nui mai put ngai van nui mai het lo ge gu khnom le minong nel di minong ne nel ke le ivan de sim le le ong don saw ngam lo di mo wai ja ka rapport building siam ngai counseling bang ti ha je le ve ai pang mo rapport building chi go wai ja ka he ja siam ni phone call ya whatsapp message ya ma face to face ya ma vani zuak te kha hi te ngai te khana whatsapp na zuak di material abang hat a product te hoi dan hong hoi taka hi wai kha ni tak lam chiang chini amau e zo chang ajing non hiam ma call di zana whatsapp ong kha wai pa pian kai nana en hia banga na ngai dan bang na sa ma hoi taka dong di wai zo chang i atak takin na munwam ya ale chi nai i pa nai ki le i atak ma demonstration na poimo le na yuang yang di kai amanom lo wa hi wai zo nunga na lak ke le bang mang mo sak tuang di man se cha gen tau ngai ve phone call di wa zo cha in ma ba face to face a le va zuwa ngai ve man se ma office vai bang ai le tu adan ma zui the polite di mo kam siam di ki muan ngam di wai zo i zuak nop ti i gen nop te direct di mi kha hun ne loi cha va tu tua minute som ni khong thulak khoi lo khong va holim pioi zo cha van va zuak pat chi kha min hun nei lo tia de kha hak hunong na pe zo lo di wa ja ka i va zuak ka le a hoi da ni man phat i gen nop te kha gen chiang pa di ma ai poi mo hi ai zo poi mo ma lai chu tu ma khot som pa lo di mo i gen nok chu bang zuak pa lo di yai van kong toy na le the duam va chi hong chu sing tang vai lo hi tua khet loi ve na man se mo mo ka lai bu te het pa ma kong la phei zol da thì example kong pen wa ma thì khi na ai bang rồi hada valut dia na lai bu toy nga nang le sak duam vachi ringot mok leng atam zoi no chi pa de ve bang ja kan ho chi di ajak cho ma hoi da na man phat da na sungat ki gal banga ma hak sak na asu veng sak de chi hong thei lo pe kwa man le lo de na man sia na wa ja ka vani zuak le varut phot di a product physical la hi le va toy sak phot di ama ma kho thai toy sak phot di feel sak phot di chi nai ve a hoi dan te gen kom di wai zo amao hak sak na te dong ti hak sak na a hon gen so te o wai hak sak na te mo yai lai bu sunga ki gal yai nong hi veng sak the di na man cha a solution pen pe khet chat chat di hu chia thil zuak de ve wai zo top lama a price kong gen pat di na la the duam le no wa bang hak sak na nei nai le yai lai bui nong hi veng sak the di ya na la diwam le cha top lama azuak na pen bol pat di mo e sing tang kam dan da wa e va hi the hi lo wa hi man sia ma wai ja ka thil zuak ke chi pen wai dan di no na pai ni discovering needs ask listen and learn hai poi mo you can offer a solution unless you know their pain or problem poi mo amau hak sak na ai ke le
abuai na te thei hello pia a solution di pe thei lo ni ve a hi veng na di pe thei lo ni ve hak sak na te a hi veng na din piak thei na de chu na dot hian ngai tu laya banga na za te hin na ma na thil zuak bang ni chi dia le e table lamp bang ita le example me me ha elect kon vak bang hele tu laya banga na za chi dong de mo yai na thil zat to kisaya banga hak sak na na tu alian pen chi hong dong de te hin na o ka table lamp pe no a battery be bai lo tak khat khong ni zat chang a full lai leng be me chi bang gen the ve man sem na hwai tung to na nanga solution na piak di a hi veng di na piak di azuak de dan pen ngom de ve hoi ja ka question ball siam ngai hi listen za som get khong ngai he di za som ni khong pau di chi da nei presenting the solution so how you can help nang hak sak na teu na hi veng ding dan pen kha hoi taka ma gen chian di hil chian ding na hi bây giờ cả aman phat na hi cha ki jang the chi ning yang ta ni lawa hiai na leiwa le na ham phat pi ding teu chi ka gen siam ngai features pen kha advantage kha benefits FAB han hi siam ngai ma FAB van zuak te na abik taka van zu cha chu na thi lai deu man tam dung zu ya objection ong tam the ma mi aware lo đàn đúng rồi objection ông tầm thế lại mình áp hộp lộ chứ mấy này vậy đúng rồi khá serious level đi zuak tới đàn ông ôm lại về vậy rồi a solution này chỉ biển ai hi veng đi đàn yam abang đi đàn thì biển amawa đi mà gen đi mình xem mà vậy biển thì khi nó xuống hạt na zuak này là năng bang na xuống hạt lâu ya toàn là nét bạn nghề là cào nó là cái patagil na thum nó lâu đi này mình xem mà na te sia mon la gil nga thum no lo ding na hi chi banga a solution di ama gen so de ne ve stories na jang sa tia kung de na gen sa testimonial demonstration testimony chi chu mi dang a jang sa te han kam te again khiat teu a ham phat pi te khong ma wa zo demonstration te bang hi thei lo ta hi ngay number 3 เป็นคงเรียนหลายเด้อ a discovering นี่ใช่ครับปอยบ่เป็นอันนั้นขดเล่นขดเราด้วยว่ากิงเรียนเปลี่ยนไหมอาเมาปอยหมอนะน่ะดดเขียดาอาเมาปอยหมอนะนักกิโพกเขียดสันโจกีเลยพัดตัวเราดิจวกเสียมเราจีนะเด็กนะโน้ยจีข้าจีใจว่าเกียนสร้างอ่ะค่ะอาเมามามันก็ฮักสั่งเราใหญ่มั่วอาปอยหมอนะติเอาเงินสอบไว้เขาห้อยจะทำยัยนะปอยโมนะเจ้าว่าโกหมูสร้างอ่ะเอาไว้ส่วนดองดีนะอาเมามาไม่โอ้ยัยตีกับปอยโมจิอาเมาเก็ตกันเอาไว้เขาห้อยจะทำให้ทำพอกูมั่วเลยไว้ห้อยจะทำให้ไว้จะกัดไว้ส่วนค่ะvery crucial ปอยโมลดเดิม handling objection ยัยa solution ti khong igen zo cha kha amao objection ong petari be ma mi tampi ten kha ya si pa tha alo no chi ma sawe be ai ke la no direct ke la le ade lo dan ba man tam lo do yo hun nei loi ve ngo no ka le lo ka the chian ke chi khong man sam chi ti khong gen du ti kha first pen hi di chu acknowledge objection uchi lo wai cha va le ka lo de man tom hay man tam lo pi chana vale kal changa na customer te to vaki sale the nei bewa man se mo sang khat wa ko meta wai sanga man tam ne mo chile e ve man tam e ma ve che no chama wai kom a reason bang le gen the chance ong hi pai ve bang ja ka man the lo re cha man tam chi pa de te khana DMIT bang gen changa khát về tia sáng thùng chị cha ấy là cả chú mi đang liom ki mà bỏ liom lôi just man tam sa lo hi lele man tam ne mo chị cha nga man tam lo pi cha ka vale gen kha hoi lo amao to ki kal mang ne tawai sang
มันที่มาไว้ละคงอหิเราในโลอีปังอ่ะกี่มานาบอละอมโลกี่พกละกี่พกฮัลโหลฮิลเลเดลฮีขัวสางสกินจินกวดเตียสางกุกินจินลำกาสางทุมาขับเปียกเจียไม่เกียนจะมาเรื่องมันเสียมปันเลยฮิจิลวะกะเละกัลเป็นข้าหอยโลโซ asking clarifying questions why again sa pinu hun nei loi ro chuya man tam lo chuya why ti pe kha dot thu be ngai ve bangja ka man tam sau amau sum kidai zo lo mo asum tu kha azat di ngu atom lo ja ka man tam chi mo kele aban pen man tam sa ja mo kele aman phat na pen man pha sa hun tok lo chnai ni thei chian lo ja ka man tam sa mo wai te bang dot be di mo bang ja ka man tam sai chi bang le dot bang hi lan ti khena dmi tia bang tes dang khong leo min chin sang hat khong ki te sai ai sang thum ta kong chi theu chu amaw na thei siam loi de chu psychometric test chi to dmi ti psychometric test pen test thak thak ngai report ki kheng thei wai zo athil tun khak tom chi kong he ve psychometric test sang dmi pen kha ale lia le nga lama athil tun kha kong lian zo khat ve test dam sung dai me la wai ja wai ti hoi cha a question mo adult still objection te pen vadot chat ti wai kha poi moi clarify ti wai clarify zo cha solution piak the wai ti kha evidence hong example hong mo better offer hong discount hoi zo hong ha reassurance de chi an wai ti kha en counter ngai pe ma closing asking for the final decision ai poi poi mo na hesitate lo di confident di ole sang lo di niam lo di ma natural hai di na ole be polite but confident poi mo chu na dot tan di chu tu ni ma na lei diam ma tu ni ma na la thei diam lei chi pian kha zat lo di lai ve ma bye buy chi pen kha zat tam lo di ai bang ale le che shall we go ahead with this today tu nia hai pen hi diam ma chi khong zat bye chi chiang mi rung sam pot pa chu bang lei chi i zat chiang mi rung sam pot pa chu sum sieng na a pot khlama ngome ve wai kha khoi lo wai ja ka ala diwam tu nia chi khong hoi zo na man chema lei chi san wai kha a keywords le poi moi ha chi nga chi gu poi mo pen ma ei zat dio ma wai ti kha hi slide chu kong koi kia hun dang alung share stock sai nom le athu zong zil leo chen chi kong net nai hi mai le ma avya ka hi kha poi mo teng ki tun kim zo lo wai kha thei siam ni ti khina mau bang tu ni ma le di da na le sum om lo lo hi thei lo ria chi hin nga na le di ham wa chi te thil hi thei lo ve min hak sak nang gen kin nga wa hu chi bangai la chu ni a product chu de mo che dot ti hi chi tua chu sum lem chang lo mo hi a chi le khanon khabul na na la thei duam man sa kong pai thei dia pe le dot mai de ama wai hun ve le en ni ong chi thei wai chi la chu ki pa wai loi tai wa khanon na khot di garan ti wai tua khong ki le chen le man sia ma la wai ti kha zat siam ngai closing is not about forcing someone it's guiding them to make a good decision confidently wai kha thei siam ni vani va kho zwa ki chi mi va no the thuai no han ja ka mi va le sak chi kha som het lo ri bang ja ka le di ama wa hoi na the ya a hoi ja ka le ut na ne wai ut na to le di wai kha thil van zuak ten ha principle loi tak nei lang hoi ta ka hi mo type of objection and how to handle them mo pen ma price objection man tam lua e chi te bang chida na encounter de bang chida na wai te deal de ma khat na chu acknowledge chu thei pi de ka thei siam aman tam mai man se na add value amana tam zia ka aman phat na te aman to ki tua ka sak na te hi hi chi kha be lap de na man sema wai zo cha compare the cost versus benefit aman tom chik na le de kha bangjang da ya kha khat khong da wai kha khat a share zo nunga na le thak changa ma to
aman tam na lei pen sanga aman tom na lei na lei mun pen asum tam seng zo na hi chi khong hoi taka hil di aman tamalei pen suma saving dan hil chiang de naman siama price ang hi ngai ngai le ai kha ni na time objection tua poimo nai lo ai ke le he thupung na kalang na din hunong ngai jek de chi te khong ai te kha dong pa de bang chi khun nawa de hoi di a right timing banga man siama hoi zo chang ha flexibility pe di offer wangom le tu nia be di ba chi choi sang ha na che le ye offer pe na ni thum tan hung be lap sak dang ni thumin na lei man di wam man siam ya chi hong dot siam ngai ve ai ke le adang bang le dot be ngai lai di a timing hia a boy huai ai ke le thil dang hia yai na lei na diang dal tu thil dang om hia a time cho wai chu kong pan pi the na chiang kong pan pi di a offer te bang te ka hon extend sak som hiam chi te mo time objection kha hoi taka deal siam ngai ve ai khamin jang mun ma mau a chang hana thi dingu khen khat tin kha aman phat na a hoi na theilon chin ngai le ngai khe pai lon chin a poi na ma kong gen ngai le ngai khe pai lon chin dai ra ka ut khat pe peng gen tu tung zo ka poi mo ke bang bang ong gen doi ve wai te kha kwai ngu zuaw ro hia na dot tel di zuaw gen teong buai di ngu a khonung ba long lung lu thak di ngu wai ja ka objection ni chi noi chi teng rejection teng kha failure hi pa lo wai min no chi ong gen tunga na gi fa pa le chu khong lo de sa wai ja ka hoi ta ka dong di aman phat na the chian nai lo pia objection ong pia ku bangai le chu banga a hon object na pe no kha banga man pha zo lo chini ma wai ja ka khoi ga bang jang object ku thei siam som ti thei siam som ding a he I don't really need this right now chi bang ma tu le tu in ka poi mo ke mo need objection ka poi mo ke chi bang ai a le de na iki ho lim na hak sak na na gin sa te ma wai te mention thak di pain point se chi hak sak na teu wai te ja ka poi mo hi lo mo na man se ma wai ja ka wai a benefits te a hak sak na wai te i hi veng de dan kha chiang ta ka the ke wa le a poi mo dan ki the lo de ve adang kha gen the lo om lai chu bang nang ma bang a wa ya ka lo ka wa zuang na pan le ka poi mo ke chin chen hi le le mo hoi ta ka ho lim pi nga ei lein chen tua kal khat jang tain chen ei sung han na pen dam doi pen tua kal khat ane ka ki pata agil na le bein chen hoi ta ga na le sem theng chen ma ei a phat tuak pi dan hoi ta ka nge na hi nang ma banga leiwood lo banga ei hesitant na hi ma ud lo lama pang ni naman siya azat tak ma tua na lo hi nang dan lo naman siya mo ai te khazat siam ngai ben need objection why need objection pe chu bang chedan handle di hak sa na a pain points time objection bang che handle di naman siya ma why te kha ai chat amao a keywords a hon zat dong zu ya kha ai te zat de pe so ti sa tao ya la ai again to lai ni trust objection muang lo ma van man tam thil bang ya ma hi le bang chu muang lo the I'm not sure if this will work for me kia dia ya hi phat tuam tak na thiam chi ka the ki chi dan no te khong mi nong gen di oi ve hi chi ti khong he chang ha case study te khong story te khong ai ke le a credential te khong gen tam de ve man se ma ai ke le van kia bang education line in chen cha product cha bang yang ilon chen education line cha trust objection tam lo wai ja ka credential ka gen na wai ve ki phat thiam ki pa toy ut chi lam hi zo lo gen ke mok le minong trust lo de abi ta seminar piak vai gen zo lang ki kha
ตัวลาย single ลายกิเวไว้จะก็ตำด้วยเจียงอะครับหนาวปังสาวหม้อหนาวปังสะดูม่วงเลยเวไว้ม่วงหรือเจียก็ขลายผู้บังก็เกี่ยวลวดหนาวไว้เจียเกเวมีม่วงตูดเจียมันเสียหม้อลายผู้ฟงเกี่ยวเขียลายผู้ลีงาบังเกี่ยวเขียบางเจียก็เฮยเตเกี่ยวเขียไว้จะมีตัวก็บักเกี่ยวลิมเจียเลยauthor ka hi lai bu hi za gel khai abul tu ma bang ja kang ge ki phatu lo mo hu chi lam ni zo lo en chen trust ngom na dia poi moi ve mo trust objection pen kiam na dia kin ngai ve ka certificate zo khiat khong ka book kel khong ka training ka na piak sa te ka gen ngai hu chi ke le minung mok trust dia jak chu tang wa la ya seminar pia wak le chị khá vang mà mai về mi sunga vang mà lo zo ka chi u thial kia mo vang ma seminar pia tam join le chin ya pi ching ma ji la tanei hin asetil hin sa teng an ngai cho aja ka kia dia khat thil hak ja ka lai bu hong gel so hoi ta ka credential hong to ye van to ki sai le chunang credential la poi mo ke dia te khena ke bang en phone zo ei phone ka zuak la chu ken banga grace pat ka hi chi hong ka wagem tel ngai loi chu product agent as well pen ma wa ja ka hi phone le bang chu banga dang na gen te a company a trustworthy dan ho mo azwak ana le sa te nam phat pi dan ho ho ai te hong wai zo thil to am tom gen te ve man se mo zo guarantee trust to ki sai hi le risk free 7-day trial chi te hong ni sagi ama nom lo wa te swa chi te hong bor ngai ve to bang le seminar tho nang pia ke ve man sia mo seminar chi kwalam online at ho nang pia bang ja gong pia risk free da nang pia ke ve meaning chik chiam phot we seminar ka banga ka gen te phattuam lo ya banga ka gen swa wai te za phot we wai ka de ja ka afriang pia ke ve ano nei chang free sak dena seminar free asai den di hit te ulo ai kala July khat top tan a free biakin le school le a thona seminar mo topic guk sagi ram kapia ko mahia heite free hi mental health public speaking book writing career guidance seminar chi te relationship parenting chi te heite free hi July khat top tanong hi won cha mi ka chia le bangja ka free hi azia chu minong trust na dia naman sia me su pia hong hi sak ngam lo aswar lo khen khat te na free trial ani the na dia hong hi ke ve le la man sia mo la hoi kha thei jam lang wai ja ka I thil ina set dung zu ya I hi le hi lo to ka no mai wai te kha thei siam me lang van bang zu kin a free ya hi te hi a first week te nga thona lak thei na chi mok le chu na van na business na close ngai de wai ja ka na hi to te na ngai a free ya ma me trust again phot ngai wai jo no na authority objection I need to ask someone else ma ka pasal ka dot phot ngai ka ji ka dot phot ngai chi hong ngom tang pe ve wai te bang chida na deal di I dot di chu yai to kisaya ma kwa hiam khat na ki holim pi phot angai om ya chi kha dot ngai ve wai angai o ma le wai penin ahon join thei diam te khana mi na van wa zwak china ma aman ka ji ka dot phot ngai vo sal ka dot phot ngai vo bang a chi nge le wai chi nge le chu a chi le na lom duom hia cha dot te hia chi le ama nong ama leung tel thei dia chi mai pa na man ai ke le ama bang om lo wai le a chi le jing chung ni ta gen kong pai thak dia ama om lai ma mai kong gen di chi mai di iman sia ma le authority objection ai le ada khada sales sakazil hoi ma kong gen so dia pasal tampi na kasi te ka ho pi ngai vo chi tang pi wai te kha sales a kasin khatu chu nang pasal na hiya ma in sunga head of the family na hiya nang yai sum zanga to kisaya thupu na la thei lo de mo naman sia ma respect wai tak la ai go bu sap ko ma naman sia ma wai te kha dot siam ngai ve nang
nang na pocket a zanga kwa alo mo na man sem zanga man ban bang hi zuak le nang na pocket a zanga na kwa ya na man sem a pocket a zanga kwa ge ku chu bang ja ka midang vau pi ngai man sem mo he kha izat kha pil wang ngai he pen chat kha zat pil wang ngai ja izat siam ke le mi to va ke su khe the nai ve izat siam ma le ai go bu sap the nang hi ai go I bu sap thia le chung lei pa jiao ni mo strategy khat a hi wa ja ka he zat siam ngai hi ai kha pil wang ngai kong gu thuk gen ut ke mo training tak tak ni le ai kha strategy di dana zat di dan kha hot tak ki gen so ani sales technique khat a hi urgency objection let me think about it I will decide later kong ai to phot dia all in kong lady all in kong ngai to de chi te khong bang chi da na deal di hoi te bang chi da na deal stock kha kong chi kom pa be di hi ta chi khong a deal de ve I man se ma ai ke le ai price pen ai offer pen ai tu kal sung tan chau de hi ma kal no na zanga khang de chi ya ma ai ke le tua ka ban te la kai a price zani som ngai he tian pai to athak abol thak tiu a phat tuam na ki bang wai te zanga khong hita he pen zani som nga he a be di ta chi te khong again siam ngai ve urgency objection te ma na thi diun chu what usually happens when we delay this kind of decision naman siam ma wai kha thei so angai na delay sak nge nge leng lei lo di sau kong ngai to adio all in kong ki hau diwa chi dan te kong mi nong gen nge nge lo chu lei ut lo hong hem khelam hi zo hi ve ma bangin delay saka bangin thupuk na la sak lo wa wai kha na thei so som ding wai dung zo ya deal ding hi bonus tip always remain calm respectful and helpful sang the thu yam hi the thu ho nga van va swak lo di mi kyang mza ta khoi tak mi pan pi ut na ma lung tang to thil va swak ding hi amau poimo lo le va swak lo di gen gen sa ma banga a poimo teu va swak ding objections are not rejection ma objection mean hak sak nang gen te kha rejection ni pa lo hak sak nai phot wai te kha I va hi fel pi I va solve pi poimo hi type of selling technique consultative solution selling relationship selling tom ma lo bang za ma a be de yai da gel kim ging dak ma akal khat kim ging dak man okay yen to lo ni la again dia wa zo cha software te gen to ni types of selling technique to ka hon gen teng kya dia na sa pa ke on lan abik ta ga I sing tang mi te la ka thien seminar pe khong kha hak na khat khong gen dia seminar na khong a kha va gen swa teng kya di khong na sao oi be atam zoi dang le na dong be lo igen swa lo te tam piom te kha mau a thei lo da na koi kha pa pau ba ka dot be na tang the lo ma seminar chu thil teng ki tun kim zo lo ma nang hak sak na nang na poimo pen tak ki gen kha lo le the wai te kha dot khiat kha kisin ngai hi khen kha tin a thei lo de samok yai get swa teng chaw thei dong sound chin man se ana wai topic to kisa ana where kha da wan thei te bangin yai le gen lo yai le thei lo chi dan no hi samok wai kha hi lo wai seminar te ki cover lo chỉ khá cùng liên soi lại mà types of selling thil zuak dan tuam te consultative selling technique wai kha bang customer te hak sak na the a solution ma a hi veng na depend kha amau ma to amau poimo su kha dia ba hi na pen ma complex problem hong service hong hi chang he kha jang tang pi example what challenges are you currently facing tu lai taka cái topic to kisaya banga mawa thila ba jok he to kisai bang hak sang na to te khina za na parenting a program hatel ke cha ma
องโกหล่นเช่นบางอังดัตุนาตามาเกจุตาไหนท่าโอเคเวลจิลเซลเกจนาตาตกิใส่ตู้ลายบางอาหักสักนัดตัวอเลียนเปลี่ยนนงเกนเทเดียมจังดองเปาเวแต่มันเสียมะหน่วยที่ขัดตัวเสียมไงไอ้ service และ complex problem ดาตุที่เขาหุจิดานดอกอังไปหุจิดานนังไปฮิโซไอมานี่นะคะ solution selling a solution ว่าจวกโถอามาวที่เห็นphone จวกคอมพิวเตอร์จวกไอ้กิลทิลจวกเต็นค่ะที่ดีa customer เต็นอันจังซาของให้เลยบางมาวฮักสักนัดตัวบางลำเดว่าจงที่เห็นแบตเตอรี่ตั้มดอกโมบางmemory ตั้มดอกโมไว้เตะเจ็ดพอดง่ายไว้เตะโจเจียงไว้เตะดงจุยค่ะa computer ya phone ya vana ya izuak di pen wai te kha lak khiat ngai ve wai te the chan lo pe di laptop ho hoi hek phone ho hoi lein wat mo kha thil dik hilo amau hak sak na te the khiat phon ngai a solution zuak de naman sia mole a product avan hilo in chen a solution ki zuak ki ve wai kha the sia mon based on what you share nang again sa hak sak na again na kit pata yai pen in nang hak sak nang hi pen the ide hi na memory e banga na limte khong ol pa na phone o kok na chi pen na memory atom zia ka hi yai 255 hi che 200 memory card ma phone memory tam na le huai pen om non lo di chi khonga a solution kha zuak ngai ve relationship selling he pen bang kha bi taka dukan bol na dukan ka chi chu puan zuak na ya nek ko wa ya banga ya ma dukan number 1 wai te khat ni na kha dam doi min a zat khat ve le ya be thut te lo min a zat til ya de kha relationship selling kha bol sem nga relationship selling chi tak banggen nop na ya me chi cha a relationship hoi taka bila pu lom thwa da na ki thoi le boundary om mai na thi ding boundary om luat ti le ki lom da na ki chiam ni banga bo om thei di chi nai ve lom da na ki en tau huai da na lom da na mo relationship hoi taka na build up thei le ti khen nang bangin door khat bol bang na hi le na door a van om peu ma kha huai na lom hoi pen chong lei ge di toothpaste ya le be le ba na zuak pen chung lei te di chi na relationship selling chi huai ve ai khap poi mo pen ma zuak tia dia wai zuwa dam thei na lam dam doi zuak tia dia le thei tuang nei diu mai wai zo he khana thei siam diu mi nong lei pa thut ki le leu chi dan do zuak tia dia na thei diu chu ve he san mok lo di e loi kha thil ki zuak ken chin mi nong lei lo le ki he san mok ano na mi nong lei no lo di chi nai ve va he san le kam sia khong zat hum mok di lo bo sa khong zat hum mok di lo wai ja customer te tu nia va nong lei lo zia ka tang to nang lei no lo di hi pa lo tu nang lei lo zia ka hoi ta nang ho pin lan kam sem khele chen ajing chang khong mang lei thi voi naman sema tu nyang lei lo ang ung pai san pen hoi ta ga ho pi siam le chin ano nang le ya som ni za khat ve adam sunga vanung le tam pen le hi the ai lu sim put ai mindset nei ko ma van zuak ni tu nyang le lo ya ka dam song le lo di pa loi ja ka ba he san hia mai gum san hia ma om han lo de ve wa ja ka na thi di hun chu tu nia nong le tu nia nong le the ki le ki ho zel ni na poi mo hun chang kong pan pi the na dia chi lel ti na man sia mo ma le let's keep in touch mo ki thu jak zel ni na poi mo chang nong thu jak zel le no na man sia me cha kha ki ho siam pi ngai ve ai kha thei chin ten ne la ka hi khalo customer hoi ma ki chan ni ve why relationship selling siam no zia ka transactional selling quit one time purchase khat ve te khena di mai ti te si chi de da kong gen khat ve te dam sung dai cha hu chi ti khong nge le kha low involvement product selling basic ong hima this offers end today would you like to proceed
ใช้เปลี่ยนตัวนี้ไอ้ไม่ดีตาจีของจัดเสียมลวดดิป่วยเลยไปหัวจีดานดอกเทียมว่าจะไว้เตียขาจัดเสียมลวดดิอาเบที่หมายจะไว้จัวค่ะอาหุ่นจะองเศร้าลวดเจียงค่ะบางจีเกนเดียมินฮิปาโลนี่อุ่นชินจะสกิปโตเด่นเทวีเวอบิกตะกเดียไม่ตีเตสบางกเกนเกนเสร็จมาก้อยเอาว่าอมเล่งเลยสิลงไงเลยมั้งเดี๋ยวเฮียเลยก็ไปเด็กกวนจังน้องเทสปานี่เวบางเจ้าอาจจะจุa deadline mina thei so chang test panu ajek chu a deadline on ma chu ola ki test he aman tam tho to ola ma cha en khezet phot ni chi dan do lung sim put ne chen minong test pa holo ai khai pot khe de khiam a hun ki khel de khiam angom chang myong kino panu wai ja ka khat be thil thu tiang hi a leu chi dan do kha zuak siam ngai ma inbound selling chi atwa ngom no na wai chu bang he me chi le alung lut sa te ma alung lut sa te kianga thil vazuak na to kisai te hin na nang Facebook hiam website hiam social media advertisement bo ma wai te hi ale banga I voucher hiam bang hiam hat I website dong na check hiam I WhatsApp athil I send pen line dong na pe hi banga na comment hiam mo ma le wai te chu lung lut chi ki thei tai cha ma wai te khong ai nge le hey WhatsApp a kong thil khak pen tham sapya line thia banga piang ma na hi kha can I help explain anything ma na thei siam lo bang hiam ka hon holding pi be thei diam ma ka hon gen be thei diam cha kha ho pi sut job thei a hi naman siam ma la ai ti kha alung lut sa te kya ngai cha conversation to na kha cha ho pi thei hi outbound selling ichi cha chu outbound ichi cha chu ana phok kha nai lo a hoi da phok kha nai lo lung lut na le ana swa kha nai lo wai ti ong hi ve wai te chu calling emails or DMS khong hitang pima you hey bang chi na ke jang you want to create some new opportunities mo thil thak bol he wood hu chi te area te khena hi ma hi cha ho pi di si school naw pang te hin hwa to ki sai improvement a hin hwa to ki sai kha pan pi tu ma alai sim naw to ki sai pan pi tu ka hi hei to ki sai bangyam khat ka hon pe thei diam na sim di WhatsApp a ka hon khak thei diam chi khong ma wa chi kho kha sut job thei ve a hon na lung lut sa ana thei kha sa te chu de nai ken sa ma bang na thei siam lo ai ke la thei siam lo la che ke ni hei to ki sai pen ka hon hil chian be thei diam chi le chen min no a chi di kha hak sa sa diu ya song chi diu cha wai cha kha gen be thei di naman sema hi che lo lung lut na le so kha lo ana thei la thei khana ai lo la la calling bang ja call ki chi a je chui thei ngi lo lung lut lo mai thei mo chi bang te kha calling ki chi ve hei calling te chu hak ka hi hak okay spin selling spin kha solution problem implication need payoff ai kha ahia SPI and spin situation hoi tak again di akitak sap now why zo problem gen di why zo implication hi a product chi an thil zuak pen azat na di te gen di why zo changa needs a poimo diang now ai kila payoff abanga payoff chi chu aham phat piu a consequence bachi de la he uchi te kha gen non ne ve a situation gen de a thilom dan je gen de a problem pen a hak sak na pen gen de a phat tuam na di implication a kizat de dan is o kizat de dan gen de wai zo chang a poimo na gen de wai zo chang a needs pen a poimo na gen de wai zo chang azat wa le a ham phat pi de chi mai ni mo benefits wai pen gen de wai kha spin selling chi ai kha abuka le o ma hiya na sim le chuna poi hilo mo ken le ka sim sa ya yai dan process zu ya le zuak thi a hi mo situation khat pe ma sa ri
problem te gen de implication gen de cha zui the ve te khina yai te kha high value thil man tam pi business to business ai kele complex problems wak tia de ki jang tang pe ve does this challenge affect your daily operation ma yai hak sak na pe ni tenga na buai na pen ni tenga na gam tat na set penong su kha ban hia chi hong dot di wai hong hoi takai dot chiang kha mau apoi mo diak nang thei thu kun chen wanong leu tui ve man sa te khenang ang bang bang chi dia phone a pat nek jong mi na hi le ma phone a pat nek jong mi na hi le phone thak na nei poi moi cho hoi man tam a to ma na nei poi moi voi wa ja ka wai din mo na chu hei dot thei chu na phone hoi lowin ni tenga na sepong su buai mo na sumu di tampiong sumang mo naman sema why a pain point te abang te I affect te kha dot te ga hi need best selling matching often strictly to what the customer really needs amao poi mo tang pi mo amao to kituak tuai te kha the siam ngai hei kha bang chi khona ke jang selling ethically and avoiding over compromising ma amau poimo lungsim hoi taka pat zuak khian na chini ma mi tenga di hilo wa hi ai pen chi khong zat siam ngai ve yai kha mi tenga di hilo na nga di a hi a na nga to na ki tua pi di le chi zat the ngai ve te khin na dam the na to ki sai chim non ni te khin na ai sung ha na to ki sai chi bang nei ta mo adam doi zo kha wai to ki sai bang ai le ama asim tom saman na sak dan hong hoi taka dong pot di bana adam doin wai te ma phat tuam pi tak taka hi chi na thei cha ta le mo wai hut chiang chawa chi di midang gil na teng chu ka thei kia hi le na nga dan chat chat te nek de yai dam doi ki bo la hi naman se me nanga dia hoi a hi chi te kha gen siam ngai mi te nga di lo yai pian hoi chi dan te kha gen siam ngai ba zat mun ngai mi te nga di lo hoi kha khat siam ngai hi value based selling na chu bang a benefit hoi taka poi piu mo athil asum seng na ki par aham phat pi ding teu selling premium chi chu van man tam tak tak mo hoi ti khong zuak na high quality product high investment te a kha ki jang tang pi value based selling chi pen te khena in mun zuak te khong man tam pi te khong ma in mun zuak te khong ai ke le van zuak man tam zuak te ati khwa le ki jang the hi chana gi in mun zuak te la gen sek ve wai tua lak so man le man tam hi mei the hi le ngai to hiai in mun tua lak som ana lei pen kum nga zo te zuak le chen lak som thum khong a zuak thei di chena ti khena me kong pe ma na zuak thei a le lak som ni met ne hi kum nga sunga na man se ma hi chi dan do wa value based sale ngi chi pen a return di hiai a zat na tung to na apung di amau a income ma apung di pen a profit di pen wa gen na to ki sai ve value based selling ken DMIT ale ka jang saka ka gen saka nu le party kyanga DMIT nung te swale to na tau to kisai na thei chet lo ging tak thua na makayu a personality a habits a character a mindset wa zo a learning style wa zo mabana bang career zui di chi khong a khwa khiam le hiam lo a intelligent bang lam pil na tong pi anga chi thei chian lo pian na hai gam phuta ta na kep sang wa hung te sleu chin hei te thei di chen hei sum tua sang thum na siang pen tung to na na ta te thei thuk de ket de dan thei di wai tung to na sat ta ka man phat ta ka kem thei di ta lo ching ta officer mo amau to ki tuak di sep na line kok mua ma kai thei di mo na hi no amau ha na ha lo na thei di a personality te thei di china a deal di dan thei di wai tung to na banga pi khel di tam pi na pi khel thei lai penung hon dam thei dong hi dam thei di hi chi ka gen so je le ve ma value based selling zanga ka gen so je lai wai ba ka gen om lai chu to go ti a sang go gen chen delhi a sang sa gi to sang thu men chen to na test ki wa le mo hunong pai le ma
กูมุงไปจักหลายเลยเฮียลำกาเลยหิขังดิก็หิสางหลีสางงังหิขังดิไว้หุดจะมีตามพินเตเซนชินโนอัตเตสโลเล่นว่ามึงสโลดินักกินละปามเตนงเตเซนชินไว้โจเจียงอันโนเลฟ้าวตรงกิสดีมึงอามันตำจวนเตสากุนตัวงเตสุนขจิสเกจูอ๋อยัยติขับเวลูเบสเซลิงเอาริตานดิเกียนนาตัวเล่นกิสายเวไว้ตีเลจัดเสียมไงขจิบังอิทิลจวกดุงจวยจัดเลจัดโลเรื่องกิงาฮีemotional selling ai hapoi mo ma amau alau thongu a desire ru alungulu ho a I to ai kela belonging abanga ko ya belong ki sawa wa ite kha thei siam ngai selling lifestyle personal development as aspirational product hi chi te khonga kha ki jang tan pi example imagine the confidence you will feel example book writing abang le thoi ve mo book writing abang a le tho lai bu na gel siam wa le na hin kho total liang kheng di khat ve lai bu na gel so chun na dam sunga author hi dang di na hi ma man se me za tang na respect khong ma ai ke le mi lau thong na khong janga kha va zuak the ve van min thil te khena dam doi zuak te bang a lau thong nau na sat ta kana va hi pung ngai ve a lau thong na penong sang diak ke le adam doi chu khot lok de sa a lau thong nang sang cha hi chi bang ai mo tua ka ki kep ke le kan survey the ka hi mo ke tua ka ki kep ke le na sa the a lau thong na sia ka na the ai ke le desire hiai ma in mun na le wa le ma a desire pe noi ta ka gen pi di agam ale alaya o min chin tu nung chiang ong man tam de chia banga a desire hot ta ka gen pi the ngai bi amau a un na alung hut na sa pe wai te kha the siam ngai wai a feeling pen va zuak ngai na man che mo bang feeling a na customer te na nek let pen wai khana the su ngai hi wai tung to na avan pen zuak de he ai to selling to ki sai tam pi gen so da kar kha le minute som leong patama he ten khai gen so ai ya gen kin thau ma phat tuam pi din le kilam na ka recording a pai lai ma okay okay he tu na anatai sanai keu la abik taka in mun zuak te van zuak him tia de phatwam de dam doi zuak hia puan zuak hia dor van zuak hia mo bang hiam zuak ai ke le coaching center nei tia de la phatwam de thil hian dia ana pai na pot san nai keu lan school tia de la phatwam kha mai the information ki piak to na hong vela ma software tuam la ka kha software ki jang wang min chin wai ja ka promote som kai software to ki sai wai jo ke ma mai na na lei hiai nga yai te kha ke kyang pat lak son the de ba ka kong gen lai dia mi dang ka na wala ko le man tam thi lo di ken ki man chik chik a piak the dia ki kana lak so na hi mo a risk kana lak WS Center wai ki ho ma sa de WS Center chu khat ve thua na mi asang a sim kyanga thil khak son the nai ve khat ve thua personalized message min to amau hi na te janga khak son the na forward chi la ki gel lo de personalized message khak the na amin ma mau no dear chi amau min ma mal gela khak son the na noi zo changa CVS Excel sheet dapat contact pen den cha a demonstration ma mang lak ke contact list kha a number of a save ngai lo mi sing khat kyang bang a thil khak da khile chen a contact number save di le chen save siang lo di save di dan le the lo di admin teng le the lo di wai ja ka contact number save ngai lo mo Excel sheet dapat khak son the wai so automatically a hun schedule a send out the auto reply le ngom pa mo yai tia kha nang na message na reply man lo te auto reply te le ngom the hi man cha mo WhatsApp number tam pi ka jang khom the khat chau se ngai lo wai jo hei WhatsApp na zat le
na phone ale jang thei ve hilai ve hey WhatsApp bulk sending software te bangza hiam kana try out ta yai kha WS sender kha hoi ka sak ma hi a hoi na ma khat a hi le sum seng be ngai lo khat ve seng ki jang swak ten thei hu chi lo bangai ta WhatsApp min kha API WhatsApp API ki chi te na zat wala chu sum seng de mi sing nga na khak zo chang nga na recharge ngai di SMS ni danga recharge te dan do mo yai pen kha ngai lo mi lak nga khak khel lak som khak khel chele recharge ngai lo unlimited send te ve wai zo yai a hoi zong na kha message sao pi le hi thei pau tuam le zat thei u dan a design the message WA API ki chi te na zat wale message sao lo hi thei lo number 1 a 500 word siam hi di ni na English ของ hidi a pau a pau ของ pai te pau ของ pom lo hi pa ma man siam a hoi lo na hoi zo man tam zo ma ke la kana zat sai ve wai tua le nei lai ke ve API ki chi pen le tua kong gen pen WA sender chiam te lo chen den cha anim lak tong lak dikai wai zo image videos PDF chi hong attachment bol the kha khom the a message to wai zo changa a time a set dan dung zu ya kha bol the WhatsApp number ki ben ichi se ko mai ve ki abang le tam pi ve ki ben thama pen lama wai pen ben lo dia la bol the bang chida na bol di a time delay dung zu ya khat vial lo ma tam pi te khen na minute khata WhatsApp number som ni lambang i kha khia la chu ma i kha khia da le chu ki ben pa di ben ichi chan chu ana notified pa di un chen mi sing khati kha khe man diam ka the ke a first time bangai le sing khat sang a sing ni bang ka kha khe man a first time ang ki ben ma ma kai kha time delay dung zu yang ngo me ve te khena minute khata WhatsApp thum li tan khong nei la chu guarantee mai ki ben lo di lo ho lo mo aslo hi di wai kha i timing dung zu a ben lo di dan leng hil di ka hi na la kwa le ma track delivery response wai tele track the phone number ma manglu dana da WhatsApp API ki chi ti a hoi lo na ma chu a number ki par ki send lo mi a company te na number tuam tong na zat sa gun chen na reply bang om le le en ki thei lo tua hei WS sender hoi na ma chu a number ma ki jan chen reply ti le en ki thei ki reply ki thei na man sia mo ya hu cha WhatsApp number phone number ben di la wa le waya di mong number dang lak di hi jiao mei ve ma ong ki ben a le na thei ding u permanent a ki ben suak pa lo ve ong ki ben a le hoi taka ong ki ben a le message gel di hi WhatsApp dear WhatsApp community I have mistakenly ma chia hoi taka apology gel ko ma mistake kana bol kha ka WhatsApp number ki ben a he pi takan ngan blokun na ung an banun na website tu na rules and regulation de hoi takin kasima ka zui di chi gelun lan khak leo chin kung gen di asot to pa dak kal sa ge ke experience dak kal sa ge ka WhatsApp zat ki the dia asunga om tele amang om loi chak ngom ki no ne ve huchi dan tampi ve repeat hin gai wai ja kal permanent dam sunga WhatsApp number zat the no lo chi kha wang huchi na gel nak de hucha gel loi cha na delay ai cha bang ma le ma a company tina hak ki ale chu ong ben swak thiu ken le na kha kha lo na khat ve wai zo kidik tak sa ga na kha ka le ong ben swak de ve na man sia ma bang chi dan o ma ka the ki chang ki ben mo ka chi dan na gen wa le a WhatsApp a bang khat te ong ben swak de wai sang in mistake kan hi khai chang ki ben kha rules and regulation ka sima ka zui di ichi ai ge la le chu da kal thuma le ngan ben theu ma khat ve bang da kal ni hia ma ngan ben we ve ki thei man lo hoi jaka a hu na pia ku chu 24 hours pia hi le 12 hours ma chu zo te tiu 9 hours tan hong 7 hours tan hong ki ngak ma chi te la wai lo ze zen lo hoi zo chang a group member te kya nga i kha kut pen a ki khak the WhatsApp API tia pen huayom lo contact number lak na dili om lo ve na thei ding
hiai pi na hoi na ma ama hi a demonstration to kong thwa di le a hoi na ma ama kong gen di hiai hin chen WS center na lei wa le ma na la kwa le ke ma man install sak dia zat di dan leng hil di ke ve tua chu detail ang hil zo lo di ning chik pen mang gen zwal di WS center mun tuam to mang la kwe ve ya yong leu Bangalore la company khatin leong la so nong azat dia ma Bangalore Chennai khong mun tuam to ei lama thil zwa khak ei lam te khong lei tom lo koi hi dia la sorry ya khakung pai phot dia the WhatsApp CRM chi hai ve WhatsApp CRM yan leo chin he site khong den cha anek sai gen de hi long lut khoi thoma te khena ke bang yan hi pen kha na sat takai promote hu thita mo message copy ta ya balut di copy paste ya odi naman sia ma ka chi sa ma bang he hoi na ma chu message sao hi le tom hi le bold hi le italic hi le koi thei vek wai zo changa yai muna attachment di lim lak hia PDF ya video ya ka u tu thei mun attachment bol thei ke ve ma attachment bol attachment wai gal di pen le yai muna u tu gal thei lai wai teng ba ka phone number pen yai muna pat la thei phone number ma phone number how khai mi crore som nga lama nei ke ve ken kana lei son mo all India data yang o matwa ma tam pen ma Delhi school teacher te number le lak ni lam phia lam ka nei ve in chin Shillong te number mo chatam pi ka nei Saint Paul te a chi khong example a Delhi te a Delhi SSPP a Delhi SSPP a bang he koi lut the naman siya mo Delhi SSPP a an minu ka save lo zia ka hi chang o mai vi ayan a minu to save nang chu amin penu le yai muna koi lut the there chia koi di name is a type di sorry name is a type di wai zo chang a hi cha sen leng kha aminu abracket om lo wa amin hi ki ga pen ti khin na muan sang ka chi le ma muan sang ki chi yai monang om chat me di yai ma banga contact number tu le chang om di amin chara yai dan na zui the le na WhatsApp ki ben lo him di kong chi zen di a yai dan ni zui ke le cho ki ben di la wain chen a timing pen hi all ngai ma yai khami sang khat le so me ve yai bang khak kheleng dakal wang za ki khak zo dia dakal thum khong lut di ve sang khat khak hiat na di wai chu a timing ni pen chu yai lem king adi mo minute ki bang en chu tang pia som nga to som ni hi nga yai pen kha hi tama ki ben di ka zia ka som second som nga ja ka hi le chu ki ben ngei lo phia le ve khat ve bang ni thum lam kon tin wa sa ka khak khiat sing za pha do ka khak khiat number sini thum lam zo a ki ben pa ne ve khak khiat ka chi cha yai i za ta le kha a laptop a computer off thei lo i cha on det ngai mo automatic ki off lo dia charging sai chan wood sian ngai cha chi ha nga yai i kha khom ko ma na tuam chu sep the yai pe na ma pe ana ki pai mai di tua kha ki ut bang ni leng ut le button ball the ki ve button hin ka YouTube link na enun ma i call YouTube chi cha kong kal dia YouTube link chi bang koi di call to action hi di DMIT link example ya link pen phone number mo link na koi ut le link pen koi di link ka chi chu bang YouTube link ya bang link a WhatsApp link ya na koi ut tut koi thei ve ti khina yai link bang copy di yai mona ba pai di yai cha koi leng a link bang le tam pi hi thei lai et thei li nga tan yam et thei ve wai kha hi thein chin wai kha apkan ki sen son din chin yai na message te to ki sun zo ma kha button yai dan dana DMIT link
om din chunoi khat ve mek changa tua dena YouTube pe nai dai ra ka badut ti ma wai da na hi achang kang dan e la ka khak ki jang nai lo phial na zat nop le kia parong lak son the de ma YouTube choi lo tuam to mu le phone number le piak the ve phone number ma te khin na call back chi yam ko de hi phone number ko de cha phone number piak the ve hi le yai khat ve call back khat ve me kwa le automatic ka ki call the phone number a type pu hiam via e call na mun hiam ma balut don ngai lo chi hong ni ve hoi na ma wa zona the lai di message thum phone number ki bang lo wale zat the ve yai khat ve ki send lut zo chang a phone number ni na pena message to cha lut the ve account khai cha et the ma apoi mo chu computer ngai te laptop ya desktop phone a pat hi the lo yai pen phone a pat ran the lo wai zo hoi na ma kong gen di da API te sang a hoi ka sak jok na tham na get group member mo yai mun a pat phone number bang chida na chit tu ka haw ka ya phone number yai mun a pat lak thi ve wut za WhatsApp number tam pi join nga khat ve lai banga yai ka nei tung banga join nga e lam ka e pai te mia kong chi jen di join nga wai te kha WhatsApp group a number om teng ka download in chin imite a sing nga sing guklam number nei lo okay ve ma hei pen kha phone khat pe connect the hiya ya de mong chi saum lo ko lo aling kong ling zwal dia hiya ya de mong chi saum lo phone khat pe wa connect the in chin ka phone a connect ta ma yai khong a hi de dan na thi ke lam hiak lo ma de ke na boy ke leo chen nang phone na connect ku thia phone dang na connect ku thia te khena khat ve bang mi phone number a group a te de nga ma phone a pat ka connect ke ve ama kya nga permission ngen nga ma man le phalen chen hu cha kha connect nga ama WhatsApp group join na tenga number ka download sa ke ka download jo a port khenon pa ma yai không connect zo le a hi dan kong hiam thi ka za lo na sort se mam kin liong kin ke do wai kha na the ding hei pen a get group member ki chi hei pen khat ve mek leng wai WhatsApp ka group join teng ali sangom di wai pen group khat chau ka download tu le wai chau click ding a download mek leng Excel sheet ta wai group pen chau ngom di amin le wai da na save the group tampi khat ve thua group som nga lam number om teng download nop le download the ave ka select di mai mo community member ti ale download the ve mo community WhatsApp community om vai mo vai te bang le hi the hi ni ngom ta yai kha install initialize ngom ta ya group tampi nang dong mo ka number ko na la ka chi ni dang la ya nunga ingai do te number a thei loi ku mang bang sang je mo en lai message ten ki thei kim tha lo at zan 95% ho number save lo i thei nge do te number ve ai advertisement isan na te khina kanan mi pio te abang de tai le ngai select ti i cha hi lang i chang ki save ti mai ana en wala azia ngak zak ni nang chung sloi ve wai kha dena kanan mi pio chi pen bang cha save thei zia okay ve mo asunga om teng ve ka nei kim mai di grab group member he wai kha khata hi a hoi na ma abana pai ni ai te kha auto responder ke om lo kala ka online lo kala na respond di te khina keywords muan sang chi banga type le yai message ana automatic reply di DMIT chi type le DMIT message atwa mai cha message tampi the yai phone ale auto responder om hi le chi khat chau mo le phone ate pe yai mona kha chi tampi the
naman siya mo te hina t-shirt chi adi bang atwa mana bol t-shirt chi ahon gyap tel na kwa le t-shirt a pen a pai mai di automatica t-shirt manza t-shirt omza chi khong a size omza chi khong om vet mai di wa zo hei mo na kha contact list grabber chi cha chu ke phone number ka save teng ka phone teng ya save ti ke ve excel setup wa zo chang ha kha khe thei ka hi auto group joiner chi hong tuam tam lua ave kai gen sen ke di tam lua dena kong gen teneng chik wai te kha phok ni ya message pen type di wai zo hei ti wai ya hi man phat na ma thuk pyong gen man lo ka hi ai bang le chaki upgrade to 3.5 ong hita ke le tung lai kha 2.1 ya mai cho ke jang to ha 3.5 ong hita ma he bang le lung kham ki leu chen ken kha reseller a software ka la ke chen ka upgrade chang kyang upgrade chen wai zo chang kyang la son ke ka upgrade san zel ma cha upgrade zel ngai choi to he pen bang kha asagi upgrade khong ke jang de zo chang upgrade ong ngai zel ma wai pen le upgrade de ke asum extra charge la wan lo ma na de di wa leng gen leu chen wai kha kong gen hi le in yai kha khen khat ten a thi siam lo khen khat ten ai free om te lo mo internet a chmo free om mok lo di ai te free om le bang jaga ken ka lei di la mo a free om tha lo a free om lo di jiak bang jiak ka jiak kha awanga a key license a license pen kha koi hi am khara i heu tu ti a source ki para a pai so ni ve license khat kha yai software khatina zat why internet a license khat ki post mok le mi tengin cha jang thei mok lo di jang thei lo di ka chi chu software khatha license khatung hi ve naman sia ma ka gen lob dan wai ja kai cha a free hi tha lo wai na thei khelo hei ma wai khaden chin number 2 a kha nang na mo thei law ya sharing pai lai ma a pai lai le ya hi ni WhatsApp CRM pen kha ban pat nai yen lai phot di le wai zo cha practical in ning chaki ke lak non di CRM bangalam sao customer relationship management chi nai be ma CRM in chini ai kha hoi na ma mai le all WhatsApp chat from one dashboard ong hi wai zo changa customer to ki sai a details te a note hong bol the easy tracking bol the wai zo a bat sik di bang hi le in bahara bang nei ta tampi bang bat sik ni ne le khatenga ni nga in bahara automatica bat isi ku le automatica dia set the eniwa boy pi ngai lo mo khatenga ni nga bat ki sik dia set the i ve a hoi na ma wai zo changa then again sa auto responder rom uza aza ve set the unlimited set the chi ni auto save income leads directly from WhatsApp no zo changa dang banga broadcast message to filter contact group yai bang le filter den cha kong so di follow up reminder bang le set the eve quick reply then again sa wai zo changa chat history conversation timeline kong le on the tam pia zat naw mai school te ade bang ade sak lo ke kan institution te bang nong ale chen ma institution te bang la the le chen ka WhatsApp kong so de en le chen na wa to kia ki bang lo me me ki ai chi hong om jeng zong ma ai hong en le chen sorry ka message te ka blur khasa kia yai hong om ve ke ve na mo ya ka message te mo the non lo de to online seminar bang pya te adi bang la patwa ma blur conversation le the conversation hi chiang cho sungui balut le ki mu the lo de ma blur name ya name chi ma kanan mi pio chi te khong pai te khong ko ta le blur sak the ma chia u ta le adi pi pen blur sak the na man sia na tampi option om ngai te khaden chen wa zo hei bang kia bang a license ki koi lo bang hile ma yai muna upgrade license yang ki hil de ve to hang ki hil lo a je kha license ka nei je ki ve wai zo license nei chau hi lo na
ken mi dang pe son the ke ve ai WA CRM pen bang na mi dang pe son the kia ki parang jang le hun khopom me ve kana zuak son ma yai ting hak igen zol de roi zo chianga azat na khatam he akyang om le chin reminder a pen hei mun azat the bang chi khona remind di mo action bang kila di chi hong wai zo not bang le bol the te khena conversation mi khat to ki ho wai ki ho na pen tu nung chianga i mang hil khak ri lo le hei mun a mo i conversation pen tom ki ma reminder ge the ve add notes a note bang ge the ma naman sia mo la topic to ki sai koi pe na te khin na tom bingin kwan ki te chi bang banga ka ki ho le mu a khonunga ka thei no pom le hei mo na reminder ge di save the ki ve oi na ma wai lo wa schedule the dena ka gen sa bat chi na di ai ke le mi remind na di chi khong schedule the ve automatic ana ki send le di e buai pi ngai lo iman sia mo automatic ana ki send le di schedule the schedule broadcast message te khina advertisement khattenga khabula sen khe wood gi ge bang nei le yai muna koi di a phone number te le koi di mo asanga sim phone number te koi di message koi di on le chin automatic ka khattenga na ki sen khe me di a date na chi pe na mo chat box bang le koi the ma ya chat box ai zo templates chi chu advertisement bol na di te khonga dia templates dena WA sender ki bang sim thoi ve yai pen le ma mi teng poi mo lai bu zuwa khe urita template khami khat to mi khat group ai hi lo de mo vai muna a template dia message di ma zuwa ka zuwa khian na pen mi teng poi mo lai bu to ki sai gel dia man hong gel di vai zo cha ya save nan hi cha le zat the ve vai khat ve ka save pen kha zat the a khonunga a message di khong wa hi thak ngai lo wei custom tabs no yai ti khong tam pi bol the o me hi broadcast pen chu i phone number a save teng ki a ong pai di ma a message pen he type di a message pen type di wai zo changa la bangai hi ut tam pi hi the ve dena a second chi te yai muna le bol the second ut za set the link preview chi cha chu YouTube khong bang le link chong pai polom voi wai te kha link preview ki chi wai kha enable link preview chi le ya link ni koi te pen atunga banga mo preview ngom the di chi nai group pa lesson the label tabs khong le hi the oi na tam ma wai zo na the lai di ngo unread ka me nge le unread ta teng pai di ka message sim nai lo teng chau mo ya tunga en le chen favorite ka koi le favorite ong pai di one to one ai le group tiếng pai lo di one to one tiếng pai di one to one he wai zo group te ka hi le group te kyang pai di mo group te na mo ya mi mala ka ki ho na tiếng pai lo group a chong pai mai wai zo auto waiting reply ka reply nai lo me say chom teng yang ngom the no pe wa zong khian no business chu WhatsApp number business account teng ai yang ngom di business account teng Bible college online tia bang ma school a khong wai zo official lang le official a tengom di uchi khong azat na tam hi azat na tam mo mai ma chi kha kong gen hi le in hei pian kha then again dan WA sender dan ale zat the ve message tam pi khak thi tho in hei bang le zat the wai ja ka hei kha atang pi a WA sender pen kha bang za khong a ki zuak se kya me chi le sang get kho ki zuak se pi ve mo mun danga wai ja ka ki kyang la u rong le u no ma le sang ni zanga tan sang thuma ka piak se ka ya zanga kong discount de ma sang ni zanga tan mi nga a hon le ma sa pen mi nga tan in ka hon zuam ti ma ong le ma sa pen mi nga ana ching khet le chu sang ni zangang pe lo de ka hi sang thumang pe de ka hi WA WhatsApp CRM pen hu chilawa WA sender pen a hi changa chu WA sender pen kha aki man zo dawa kong pe dia e sang ni tanit ma
sang nga lama ke zuak se ka ya sang ni ta na kong pe di discount sa a discount nong net be lo ding sang ni ta na ma a software ke ma man install sak de ng hil dia zat de dan le guide lai ding ka hi ai te kha a abang khat a license no wat to mi mongom di mi dangin le mu mok lo di ai na join ja ko ma na message te le za bita hi ken le ka khap pek son tia mu tha lo kai ni ong ni ta ma ai zo alung lu thai ma khat gen lai ni Canva Pro ai kha abit ta ka thil zuak tia dia material tak thil zuak tia de kha poimo 100 million premium photos videos elements za ti unlock hi za wai zo Canva zat to Photoshop zat kha ki khai lo Photoshop pen kha abula bala pat thil bol nine chin azan siam ma ten le Photoshop a banner kha bang design le minute bang la sieng de wa minute shop ni som thu make sieng we ve man siam wa design siam ma a siam lo te ban chu da ka lam sieng de hu chi lo wa hiai Canva Pro pen na zat wa le minute thuma banner khat na bol pen hu kha wa ya Photoshop a minute som thuma na bol sang a quality hoi zo lai de e ve na man siam wa kai za ka hiai Canva Pro leng lei tam ai e tam ka kho sung le mun da ngai le ma ong lei tam wa za ka na de di wa le ong lak thi ai hiai kha Canva Pro to ki sai le ka hong lak pa de le Canva Pro bang hi the bang a phat tuam na chi ikilak zek de bik ta ka e thil design wood seminar pia khong ma ai kia le van zuak update zel ngai chi khong na hiwa le la leo chen ai ke la biakin ade bang le poimo lo biakin banga office a zat di khong bang ma wai bang khat khong na zat thiwa le la a hoi ve thawa Photoshop khong na hi pe wa la hi la Photoshop te pen kha tu chianga dia mang chi dia buai huai tai ve hun la lua professional look zo tak lo hiai ong ni chang professional look designing tam piom sai zo ma designing tam piom sai zo ma akibat a hoi na ma kong so de le template salut lang en ve kia na moya hiai muna avya ka access the ke ve bang ma kia dia restricted tom lo azat the lo di bang ma om lo ka jang the to hiai free version a jang te chu restriction tam lo azat lo di a size bang le hi let the lo hi neu the lo ve a free version te plus a quality bang hi niam the lo ki the lo ve hiai quality a picture te ma man sia mo wa zo chang a premium a tam piongom khadi premium a te hin na hiai a asunga a premium a bang ya man om khadi wai te bang khat ile na dia izat na dia zanga piak zel ngai ve ki bang ile na pia thum ve ya man pe man ke ve ai Canva Pro ka zat ma sum pa mai lo i thei lo ka la ve zanga piak chu hak salo kholo khat ve le olo la tam pia na be the ka chi nom na ma wa ja ka pro ma le leo chen pro ma le leo chen hen chen wai kha lai tong mit zua la ka fo na pat kong ko ne ka hi ma minute nga khong gen be lai de chen ha e zo som de recording kong pan thak de la ka recording pai ma ha Canva khai gen be lai de ko ya Canva ha
Hoài hi Canva kha khat ve lei leo chen zat suak dat the hu chelo Canva premium atak tak pen kha man tam lwa bangza manana the nuwa moya kum khara kha sang li yam kha ve Canva premium price and chen ni ma 12.99 in rupees kong chedia ni sang li mani ve ka gen dik ma kum khata sang li man tak ve huai kum khata sang li zat chi chu pa mai loi ve he thil design na dia huai ja ka ki ma premium mana jang khate bang la ki si kun chen kiang le tha khat bangin kha khat hiam jang manen chen huai a company te kyang hoi taka om dan ge den chen asum bang za hiam lucky kin chen kiang join ki thake ve man sia ma huai ja ka kia pen kha zat the in chen minute nia zat the dang bol sak the ke ve 899 rupees a ka piang ma khat ve fee hi khat tenga fee lo kum khat fee lo khat ve fee yai pen kha na the lai ding kha teacher pa ni teacher che me ni khalak na pe nen kha ke kha reseller a de kala ke ve man tam te kala huai ja ka ken tam pi kana seng chen reseller a de ka zuak son the de kalak man chen kalak na pan kha kia le banga aki kheng bang hiam mom chang update je ong hi te te hi amale mi bang zai do khatin ong join non chen wai te kha jang the lom kia le wai la jang the loi kha kalak sona pa kyang gen nga aman ana upgrade a hi account pena ana upgrade kha ma wai ja ka kyang nga upgrade sa chen ken wai ma banga ka kyang le son ti a email a ana pet ki thaginga upgrade sa thak wai ja kai cha ka hi kha kum khat de cheng phel ta di he wai ja ka lung kham ke leo chen kha khat fi dan hi lo wai ma kha khat fi dan hi lo ai kha te khen na public speaking a bang hita banga bol the free version lo te ki bat lo nang ken di kai free version te pena kha ka phone apat internet ka connect le hat lo simai ya free version te kha ye resize pen kha ki lok ma ki jang the lo to kha ken ko dan dana resize the ke ve wai zo quality kha ko le be lap the hi niam the ke ve quality le man siam ya te khen he share pen a kong pai dia download dek bang ke ne ta ke ve ya quality pen a free version te a pen hi chi mai up the lo niam the lo ken chu up the hi niam the a size le ko dan hai the ke ve man siam ma wai te hi kong gen wai ja ka khat ve nei mai leo chen wai lo a khat thil khat khong design zual di nei i cha vale khiat hial dia pass hun sa zo lo na hi wa le kyong contact leo chen contact leo chen kenong design sak lel demo fio ma zani tan khong la khong design sak lel di kai banner di hia banga mo na de yo ma le ong design sak thei lel di kai chi la kong gen so ai le no ma youtuber na hi wa bang di khong ai le le ai mo na tam lo ma thumbnail chin type leo chen YouTube a di banga di ngom tham ai ve azat na tam lo ai te kha kum khada kha adai ra ka Canva tiana walak le sang li di kum khat fi ki kanong lak le jagya le som kwa le kwa zakwa ka piak le leve wai kha kum khata di chi lo kha khata di chi lo zat thei tan zat suak thei tan long hi mai ma wai da na hi ma in adang te kha igen man non da dia da kal ni hoi tak bang wal khinai sia ka chat gtp le gen tak lo Facebook ai te bang le gen tuak le gen man ki de ai tana i program ha zo lang wai ja ka tua igen so te kha i khot tang en ham phat pin jang sia mena sum dong na le business na tin man phat ta kana jang thelan chi te sak thu kaun ge na yai thu hoi la hoi i kisen sak pen kha
midang ana person na ana khak son lang yai video ma wai zo ka YouTube kha like subscribe le comment dot na khongom da leng bol sak le chen chi kha kong ne ta hi YouTuber dana YouTuber bol ki kia sum zong som chu kai kia poimo ka sak te YouTube ka upload hi la hi ma zoin wai kong gen so ayan lan midang te khak son ni hi chi bang ki sin sak na ai la ka kha ka thei lo wa hi la thu tua ma hi om nai lo wa hi ma yai sales skills to ki sai software to ki sai bang chum midang a jang wang ma mai ve wa ja ka tam semin thein bolen yai ken wa bang ma le school a de poimo lo charge a de poimo organization a de poimo ya banga computer shop le tenga de le poimo ve a poimo dan ngen le wai ja ka zat siam som ni aloma nong lei leong discount le klai de ka hi mo aloma a discount za le kong gen pa dia WhatsApp CR em kha sang ni zanga hi a wai zo WS sender kha sang ni hi a ma wai zo kha Canva Pro pen kha zakwa hi a ave kai gom chang kha ave kai gom cha kha sang nga wa long hi eve ma wai ja ka lo man le wa le discount be de ka hi zanga tan ma zanga tan discount be de ka hi chi kha kong gen hi le athuma na le wa le wai zo he mo na kong gen khak lo igen man lo a hi zo a igen man lo video editing a le software a premium a chini chi thum chi li kan yo me ve wai te bang le mun dang a chumi nong le sak deu tampi pia ken kha yai sana ki man chi ka kapia ka hi no vai video te gian man do lo a video editing software te be kong gen so deu kamo zual hi ma video editing te kha premium pro ma khat na ni na kha Filmora 13 wai zo changa After Effect wai zo changa CapCut Pro PC a wai zo Kind Master Premium video editing ai phone a kha khat chaw dang ten kha PC a computer apat editing software hi ma yai te bang le na de wa le pya ka hi ya ka website a Booking Growth ki chi type top leo chen yai sana le ka zuak sa hi sang nga ka na zuak sai ve ya tung om te ma video editing email sending software WhatsApp CRM WS Sender Canva Pro sang nga lo ma kapia ke ve hu chi lo wa ya dang te email a khong de lo nei le dang te discount he dan om yam ki ho dang ma in asot go pa da kal yong wal hiala ki thei siam da topic poimo tampi uam kha ge ni ja ken ma yai tengin zo de le ki pa wa le